Kimde var? Kimde? Beşer kilo, yok, şimdi de niye başlaydı? Şöyle mi? Елеп кенә барган толпар күреп, ымһынып та калган ирләр бар. Эзелектән таштар сатнаһа ла, кардар хаклап ята үләр бар. Ирме дигән ирләр толпар күрһә, эләктерер уны хоруфка. Түбәләрдә кардар ята икән, шишмә булып агыр еракка. Дөнья куты tulpar tutup menər irlərdə, dünya yəmə, şişmə hava akkan irlərdə. Bizim bugünkü kisəlik ana şunday iri-yigitlərdən birisi, Башкортстанның һәм Россия Федерациясының атҡаҙанған мәҙәниәт эшмәкәре, Фатих Кәрим һәм Сергей Шикмарев премиялар лауреаты, күренекле публицист, журналист, шағир, драматург, прозаик Риф Галим улы Туйғуновҡа бағышлана. Я люблю мой Урал, поднебесно вздымая хребты, ты мой голос послушай. Я влюблен, я кричу с крутизны высоты, овивающей душу. Видишь? Радуга выгнула спину свою вопросительным знаком. Блестки молний сверкают у туч на краю, развиваясь над мраком. Но срослись воедино вопрос и ответ. Сердце молниям рада, глаз любимых меня проникающий свет, красота и отрада. Я влюблен, возвращаются отзвуки вновь, трепетать в человеке, и с моею неразрывна любовь, и да будет навеки. Это слова Рифа Галимовича Туйгунова в переводе Конецкого. Наш вечер, литературный вечер в памяти Рифа Галимовича Туйгунова
презентации дня рождения его новой книги, изданной на башкирском и русском языках, буду вести на 2 государственных языках, на башкирском и русском. Поэтому желающие выступать на ваше усмотрение, на каком языке вы хотите, на том вы будете говорить. Вот Риф Галимович родился в Оренбургской области, в деревне Аксура. И Рашид Султангареев, наш известнейший прозаик, лауреат государственной премии Салавата Юлаева, он в своей статье, посвященной 50-летию Рифа Туйгунова, написал такие слова. «Мне никогда не приходилось быть в родной деревне Рифа, но я примерно представляю, какая это деревня башкирская. В этой деревне тогда ни телевизора, ни башкирских радиопередач не было. И Галим Агай, отец Рифа Туйгунова, человек для своего времени, был очень образованным. Он запоем читал книги на башкирском и русском языках. И вечерами вся деревенская молодежь собиралась в их доме, и отец очень интересно рассказывал содержание этих книг. Рассказывал не просто так, привирая, часто добавляя свое, часто изменяя характер героев. И вот это, конечно, навсегда осталось в памяти Рифа Туйгунова и возбудило в его душе любовь к башкирской литературе. И вот когда уже он окончил сельскую школу, он начал ходить в соседнюю деревню, а пешком ходьба из деревни в деревне развивала фантазию ребенка. Мальчики, подростки, идя пешком в школу, рассказывали разные небылицы, сказки пересказывали, деревенские шутки. И вот это, конечно, сыграло опять очень большую роль в развитии Рифа Галимовича. И в 13 лет он впервые взял в руки перо и начал писать стихи. И тогда, как раз в это время, появилась у нас башкирская газета для подростков и детей «Ян Шишма». Тогда эта газета называлась «Башкортостан пионеры». И отправил свои стихи, и один перевод с русского языка он перевел и написал «Ленин». И, конечно, его собственные стихи детские не были опубликованы, но перевод опубликовали. Для 13-летнего подростка это был настоящий праздник души. И сопутствовало тому, что Риф еще больше заинтересовался литературой. И Рашид Султангареев говорит, что вот я Рифа Туйгунова очень уважал. Он у нас в общежитии заселился 6-м человеком в общежитии, когда поступил в Башкирский государственный университет. Первокурсников тогда они на раскладушках, значит, в маленьких комнатушках заселялись 6-ми. И он был мальчиком таким, юношей таким, «Хайт тегенге тайти деп тура», башкиртша айтайын, как на подхвате. Любое поручение ему нужно было поручить. Поэтому в своем романе «Туган як», родная сторона, я изобразил именно характер Рифа в образе Батаргарея. Вот такой был Риф Галимович. Ну, а в студенческих годах, конечно, помнит Рашид Агай Шакуров, он, наверное, вспомнит о нем. А сейчас я хочу предоставить слово его земляку, его родственнику, композитору Амиру Туйгунову. Он написал песню о родной деревне Аксура. Хайрлы күн, добрый вечер, добрый день, Риф Агай Туйгунов
Bizim avulda okusu, biz uların arasından aralaşıp, duygunluklar bik zor ara, tukumdan hem elbette bizim ağayıbı ediyoruz. Bizim özünde bizim duygunlar arasının kalıbı deyip ether, bik dürüp orunla bulur deyip uylayın. Hem Rifa'yla baktık belki saktan, bala saktan bir kurduk. O ötüge sorup gidip okuğanın işitip, işke ornaşıp, işlerini işitip, ben tuğanları anda bu spikkenleri kurup, işitip, bilip, bir ut kuruşu olup yaşayan şakarma şarana bir grupta bir konak kayırın. Bir kuduktan hıvızdık, Allah'a şükür. Hem ular ötüge kusip gitkeniz, Liga öfü elbillah, Osmak ahmak kırılatırdan çünkü bir gerekine radyonun tutup kimin yeri vakanları işte tabanı muhtemelen başka türlü hem Rifa'dan en birincisi bir şunday zor yığıntılar olup oralanıp durgan artırmayla sınıfta olup tuttuğu olsun bu yetki olur mu sonra onu mektepte kilin o özünün sıkkan belki gene bir kitapları şöyle tutarım kaldırıp buraya gitken şunahın balalarda okusularda yayıp şuların aldığında bir miting formunda ya konferans formunda ötkürüp okul iştirildi. Hem beden direktörü bu Hakim Alimoviç Azimbayev oşu onun dileğen buldurdu hem linik rabıtı olan mektepte bütün bu sınıflar türlerde fırlar koyup bütün o okurslar hem şuların aldığında onun şiirlerini okuyup işittirdiler böyle. Kızgınlıkla karşı biz Artur'un olsak da biterdi. Başka dilinde okuyalmanın Rus dilinde okuttular. Hem şu akarabastan başka dilinde unutmanın hem aktarlarda devam edelim. Samaşır Sırışınstı tilavetinde. Hem şu vakitte başka dilinde Rifa'nın yazgan deyintiğinden şıkırlardı. Biz şu kadar motor edip, tonlar, kullanıp, gururlanıp gittik. Hem yıl hayın otuzga qaytqansaq da Aqsura avulunda bir yeneşkine yaşagaz. Men bana avulda dedi şirilik deydi, sonda sığıp avulda men garmon yaptım. Men garmonda bir üçüsü, dördüncüsü yaştıranda tutup tavaşlardan bir terkayı bilen saqtarda 6 yaşta özgarında bundaydı. Şu saqtarda Rifa'ya içti, kilir irgama oturup kustum. Hem disip kaydan yürüdüm garmondan öğrenmek benim ağayları bu nedeydi. Avulda her bir öyde ösüşen garmon ister garmoncular. Şoğa bir matrum bir kustum. Yine mahsus rəvişdə okulunu tamamlap, 9-cı sınıfta bitirgəndən digərisi vaxtda ya olmaha məktəbdə tamamlagandan soň ösüge sığıp okurlara kustum. Benim bir muzikal yaptan kösüdüm bittiğinde qaytqan hayat şunu menga aytib, söylep eyde çakırıp durdu. Hem bizim şöyle bir sığıp, ösüge Skritamanta okup, Şamurfala okup, artist olup bitiğinde Rifa'dan oşu özün etken hüzleri bilen talapsanlık olup, çakırığı hem bizim icadımızda, aktörümden benim icadımızda dik zor yığıntı alıp duracak. Hem elbette men de özüm anda vakitte bana vakitte yakışıklılar yazdım, yerlerime günler yazdım. Şuay etip, bizim Rifa'yı uygunluk bilen Galim oğlu Rifa'yı uygunluk bilen bizim ortak avluğu Aqsura avluğunda yer avluğu Aqsura. Yerda bergan sekali bergan masuk terhadap itu. Haklarını makruhayında biyeleri Allah Kıyas bayatayı kavdayı günde ödedi Allah Hoşlar kaydın toplar taşkan sana
Ses gelip bu yıllara havan duyulur şarayana havalara mahsura ardın haydi titreki bunlara dönmüş kabra havanızın haklarına yanına saklayın numara havalara mahsura ardın haydi titreki bunlara dönmüş kabra havanızın haklarına Abra sabri durhal. Sana lakukan tadi kita teman. Dari utara asal lagi ulatan. Dari yang dia salah. Awal ayat ayat khusus Tanrı'nın vasıtayı hayranında Essekelimin olmadı Yaşlarındaki bir yaşlıdır Yanlışların hataşlarına Anlatılanır havalarda Evden kalbinde algılanır Havalara mahsura Benden yürümeyen yeşil durman Kurtardı aktarıldı Olaylarla yıkanın Tanrılarla kumir duran Ağrılara maksura Benden yürümeyen yeşil durman Kurtardı aktarıldı Olaylarla yıkanın Tanrılarla kumir duran Lain banyak lain, beda bukan lagi. Tutarlıdan aktarıldı, dolaylardan yılhemin, tanrılarla kumletulan. Tutarlıdan dolaylardan yılhemin, tanrılarla kumletulan. Tanrılarla kumletulan. Tanrılarla kumletulan. Muhabbet ol derejeler kılıp bölünmey his olu kişiye Dilin hürmet etken yürüteler en zor hüyülerle esege Halkının ol hak yazmışın danlar İhtiramı bulha diline Namus hakmaz kına yürüteler en zor hüyü yerde iline Hazır bu Başkırtıstan Yazılışçılar İdarası Reisi Zeki Alibayev'e verilir. Hayırlı gün, kadirli tuğanдар, hayırlı gün Reisi apay. Bizden Ырымбур yeri, Ырымбур tubagı, bundan bizden Başkırtistan'dan sitte yaşayan Başkırtlar, Başkırt yerine en toz, en kerekli şahıslarda 19-сы буаттыла, 20-сы буаттыла бүләк иткәндәр, ул әле дәвам итә. Был бер. Чөнки без ошо Ырымбур yerен караван һарай менән касандыр безнең барлык
Бел киң билдәле шәхестәр тап шунда укый башлагандар һәм артабан инде безнең республикабызны төзүгә, безнең җәмәгатьчелегебезне төзүгә, гомумән әдәбиятка нигез салгандар арасында да күпселегемне тап ошо төбәктән. Был инде искитәрлек феноменаль күренеш, уны һәр вакыт әйтә киләләр, был әле дә дәвам итә. Менә ошо мөхиттә тәрбияләнеп, ошо мөхиттә ниндәй кимәлдә мин үзем күп тапкырлар булганым бар Оренбурда һәм алар бер вакытта ла нимә менәндер үзләрен беркемдән дә кем тоймайдар һәм үзләрен шул тиклем иркен тоталар Оренбурдагылар һәм ошо әйбер дә миңа калһа иҗатка килүгә һәм артабан үзләрен ниндәй кимәлдә ошо җәмгыятьтә ныклы аяк басып артабан иҗат итәргә көч биргәндер дә инде. Тап шундай кешеләрнең бере безнең башкорт әдәбиятында 60-нчы елларда килеп кергән Ариф Галим улы Тойгынов. Һәм менә уның кыяфәте, буйһыны менә әлеге караган фотоларында миңа бик күп аралашырга туры килмәде. Берничә тапкыр очрашу, ләкин күңелдә уның инде эшмәкәрлеген, адак биографияны укыган вакытта, әсәрләрен укыган вакытта ниндәй кимәлдә менә ошо Оренбургка хас ихласлык, уларга хас ныклы аягында батып тору һәм җәмгыятьтә үзенең шул тиклем иркен атлавы менән хәтердә уелып калган. Буның әлбәттә сәбәпләре тагы бер тапкыр әйтәм, туган ергә бәйледер. Ул барлык иҗатчысының ысынлап та тормышка карашы, формалашуы һәм артабан бу тормышта яшәүе ана шул туган ергә бәйле. Менә бу әйбер унда хакланган. Шуннан икенчесе, әле бер 90-нчы елларда Агыйделдә сыкты, уның повесте Тукталка. Менә без әле башкорт теленә ниндәйдер һүзләрне, борынгы башкорт һүзләрен кайтару яки ниндәйдер сит телләрдән килеп кергән һүзләрне урынына үзебезнең һүзләрне куллану дип әйткәндә, әлбәттә һүз генә һөйләгән вакытта ана ул исемдәге повесть язып, ул ысын мәгънәсендәге менә ошолай эшләргә кирәк. Гомумән иҗатта ла уның тематикасы, уның шигъриятендәге ниндәй яктары менә ошо үзеңдә Рәмиганең һүзләрен әйткәндә, безнең телебез бер телдән дә кем түгел. Менә ошолай итеп иҗат итәргә була, ошолай итеп яшәргә була, ошолай итеп күрһәтергә була дигән мәгънәләр инде. Гомумән менә яшәү рәвеше, кешеләргә карата мөнәсәбәт, гомумән алганда тормышта иҗади кешеләрнең гомерләре, бәлки яшәгән елдары менә исәпләнмәйдер инде. Тап менә уның иҗат иткән җимешләре менән. Һәм менә уның тагы бик көчле яктарының бере ошо безнең милли театрда эшләгән вакытта, әдәбият бүлегенә килгән вакытта инде мин карап сыктым. Тап менә ошо усурда без әлегә тикем һөйләйбез. Безнең театрларның репертуарын шунса хандагы драмалар тәшкил итәргә тиеш, ләкин бу урыннан кузгалмай. Тап менә ошо Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрында эшләгәндә, артабан Нур татар драма театрында эшләгән вакытта милли әсәрләрне репертуарга киретү, әлбәттә уның әдәбият бүлегендә генә эшләү һәм артабан репертуар сәясәтен барлыкка килтерүгә бик үк шул тигән көче кимәле һәр хәлдә уның менә бу эшмәкәрлеген мактап кына түгел, хәтта инде менә бу ниндәй кимәлдә ыңгайга этәргез, ыңгайга бөтенләй карашты үзгәрткән дип әйтергә була инде. Дүйім алганда менә ошо берничә тормышының этабы, иҗатының берничә этабын гына карап әйткәндә генә лә инде уның байтакына ыңгаяктарын һәм гомеренең һуңгы елларында Башкортстан Язучылар союзы белән бәйле булды. Ул тәүдә рәис урынбасары, артабан үзе эшләвен дәвам иттем, председатель вазифасында һәм ошо эшләгән дәврләрендә инде Башкортстан Язучылар союзының өр-яңа адымдары, ул башка республикаларга союзлар белән хезмәттәшлек итү, ниндәй кимәлдә дуслык күперләре һау һәм өр-яңа проектлар тап шул усурда башланган, әле ниндәй кимәлдә кайбер нәйләрне без хәтердә искә алабыз инде, ысынап менә шулар буга бик яхшы булырны һәм ысын мәгънәһендәге наша союзның ишектәре зур асылып, иҗади мөмкинчелекләр асылып китте. Менә булар барыһы шул бер кешенең эшмәкәрлеге. Миңа калһа, тап менә ошо бер Рәйсә апай менән һөйләшеп, менә уның юбилей елына китабын әзерләгән вакытта Зәйнәбиевшева исемендәге китап нәшриятында бик күп тәрҗемә әсәрләрен һәм укырга күрә шулай туры килә икән, уның шигырьләрен тәрҗемә иткән кешеләрне табып алу Башкортстанда гына түгел, Рәсәй буенча белгән һәм уларның китап сыгарыр өчен
разрешение кирәк. Һәм эшләрне эзләй башлаган вакытта байтак кына аралашырга, байтак кына эзләргә туры килде. Менә ул шигъриятты ысым мәгънәһендә ихлас күңелдән тәрҗемә итеп, ярайлы укытырга мөмкин булган икән шигырьләрдә киретергә өләштек инде. Ысым мәгънәһендә ул рус һәм башкорт телләрендә 75 еллыгына сыккан китапта күрергә теләнә. Һәм менә бу китап тулы кимәлендә һәм уның хәләлияте ничек күрергә теләнә шулай сыкты, бик матур китап булып сыкты. Һәм безнең әлеге үткән елда бу китап дөнья күрһәлә һаманга тикен урынга килде, чөнки безнең очрашулар пандемия аркасында булмайрак торды. Менә шуның өчен һезнең бигрәк тә менә монда минем безнең Оренбурдан килгән кунакларыбыз бар бит инде. Уларга зур рәхмәт, чөнки уның иҗаты зуррак аудиторияларда, мәктәпләрдә һәм вуз программалары буенча өйрәнелә. Шуның өчен менә бу иҗатты тергедеп артабанда без халыкка барып җиткерү өчен тап менә безнең әле замандашларның Рәйсә апай ерлегендә көче кирәк. Шуның өчен һезгә барыгызга зур рәхмәт. Менә бу иҗатты артабанда үстереп, без халыкка җиткерүчеләрдән бере булып калырбыз дип уйлыйм. Менә Зәки Арсланович әйтеп китте инде. Менә ошо китап ул ысынлап та бер 3 ел эшләнек без Рәйсә Арслановна белән бу китап өстендә. Шуның тәрҗемәчеләр эзләп табу бик авыр булды. Сергей Янаки кызганычка каршы ул да мәрхүм булып китте бит инде. Һәр эзмә юлдарын мин рус теленә аударып, Сергей Янаки бик оста тәрҗемәче. Уның менән безнең эш тәҗрибәсе бар инде. Кадир Алибаевтың бер йыентыгын без икәүләшеп чыгарганбыз. Менә шуга бик күп көч һалды Сергей Янаки. Ул бик оста тәрҗемәче, ысынлап та Рифтың нигенә иҗатына, йөкмәткеһенә, юлдарына тап китереп тәрҗемә итте. Менә бу китаптың да туган көне, бунда китап нәшриятының Зөлфия Шәрифиянова килергә тиеш иде. Ул килмәдеме? Юк, кызганычка каршы. Бу китаптың бу китапка аннотациясын мин яздым шулай ук башкорт һәм рус телләрендә. Бу йыентыкка тагыла уның повестыла инергә тиеш иде. Гүзәл Хамматова уны рус теленә аударып, ул Бельские просторы журналында нәшер ителгәйне. Уны Хукырлар китапханаһында күрү мөмкинлектәре насар булгандар өчен менә Галина Александровна Евдищенко уже озвучивали, да, книгу Рифат Иванова тукталга. Ул безнең күзләре насар күргәннәр өчен дә ул повесть барып җитте. Гүзәл Хамматова бик оста тәрҗемә иткәйне. Шуннан бу китапка шулай ук уның тураһында шигырьләр да, уның тураһында хәтерләүләр да, шулай ук безнең галимыбыз, филология фәннәре докторы, профессор Салават Юлаев исемендәге республикабызның әдәби премияһы лауреаты, шулай ук халык язучыбыз Рәшит агай Шәкүрнең дә Риф тураһында хәтирәләре бар. Хәзер һүзне Рәшит агай Закир улына бирәм. Рәшит агай. Рәшит агай алдыннан бuna Рифтың ошондай юлдары Рәшит агайның шәхесенә туры киләлер. Туягында ат уйнатып елгән ел җиткермәс шапшан аттармы? Мондан туймас йырсыл уралымды йырда гел дамлаусы аттармы? Ел җиткермәс шапшан аттарга толпар тибе, япь-яшь йөрәге. Туягында ут уйнатып елгән толпар дигән уйдын идел ул. Уралымды йырда гел дамлаусы Шәшән уйды халкым уйды ул. Һүз Шәшән агайыбыз Рәшит Шәкүргә. Менә бында ултырган бүтән язучылар арасында бәлки мин туйгандым шуга килгән мәлдәрнән тәүге еллардан ук белеп, күреп, танышып, дуслашып
yaşayan kişilerden biriler. Belki Uğrak dövrde arlaşılsılar көп болғанdır. Ve ol şuya kelip üniversiteye okuğa kiriu менен biz üniversitetten ana şol birinci yatağında aslında bir tığız aralaşıp okuy başladık hem yaşay başladık. Ben ülken kurstaydı. 60-cı yılda okura kirdim. Rif 63-cü yılda bolsa kerak. Ana şol üniversitede okugan yıllar ol gajap unutulmaslık, kuvatlanmaz, unikal hatireler kaldırgan yıllar. Biz yol hayın tibeytirlik müziktir bir bölmele yığılışıp ultra turgan gazetimiz bulup gitti. Buna şunda Erkin Yabulatov, Safvan Alibay, Gazim Şafikov, Temirbay İshakov, ol баянист. Buna şol bölme ona bir tapkır hislerin yakındığın dev kilip tura turgaydı. Elbette şunday evet de var yine biz müziktir binominen de mağuktuk indi. Üniversite yer başında kiosk şey tura turgaydı. Ol kişki 29'da mı yobula yine bite kolanın ortağına yürüye kerak. Kerak kibeytümden rif sığıp gite hem alıp koyta. Koydalar magazin yapılgan bulhala bu onu astırıp alıp koyta. Buna şunday şunday ütüp sıratırgan bir yigit indi ol. Üniversite tamamlagach elbette biz türlü vakıtta redaksiyalarda işlenek Rif bilen men her vakit dost iptaş bulup yaşanak indi aytırgala tugul. Buna Raşit Sultangarev yazgan hüzler ol bütünümüzün isminen aytılgan hamak. Ol şul tiklim saf köngüllü aldaşmay turgan hem nime aytan da nime hilaşan da aşanırlık kişi bola turgayna. Şunun için biz onun bilen kolanın apta derhen ketip yürü turgayna indi ol kiselerde la Riftin bana sahnege sığıp basığı üzü bir tamaşa bola turgayna. Zor kavzavit indi, kalın tavuş, hür kilip tura, motor etip hüllay, gajap, hıklangıç tuygular kaldıra turgayna. Richter Yazıçlar Soyuzu'nda işlegen çağında onun uşu ihlaslığı, saf köngüllülüğü, kişilerge din korurga tırışığı, hayleleşmeği, biz elbette haylege her birimiz heletli, yazısı gerek de, tilehe, onday helet bula yazısılar. Lakin biz bir vakitte da hayleleşik tilemey turgaydık. Bizim için ilk adırlığı Tura yoldan barıp, yaşırmav, aldaşmav, kişilerge tin karav, buna yanlışlar bana her vakit bu tin karaşlı buldu.
onunla soyuzlaştırgan dövrü, şu prensipler yanından yazışlar turmuşu için bir ehemmiyetli buldu. 13 yıl soyuz Hüsretli'nin bakarı, onun bakar ol hala özünün prensibinden işlep oturdu. Başında. Birleşken arala ben heriftin neme oylarladım, neme tilegen, her vakit bile turbaydım. Bütün elinde eğitip bulmayı, lakin işlep bulmak diyorlardı. Bugün buna 2 yıl kadar işlep kaldı bu. Sayızdın reisi bunu. Bu da şu 2 yıl Zeki Aslan Sayızdın turmuşunda bu tutuş bir devir. Nimelerine uyuşturmadı, nimelerine tırıştırmadı. Ve erzine uydurmadılar. Onlar farattığı yığılıp işlendiler. Ve bugün Hızgâle rahmet eytem. Hem Rifkâle bir yalıslar, büyük bir rahmet eytem. Nasıl Rifk'in uyuşturuğu, hastalık kuru, nimeler bulduğuna tırışığı, halatlarının bir arkasında biz 12. yılda buldum yani. Moskov'da 20 gradus'ta Moskov'da ekskursiyaya varıp yürüp baktık. Bir azla boyu yürüp baktık. Bu yalısat Sayın tarihinde kanıtlanmadı. Bulmamış. Bu iklimde adam bulmuş. Bu 20 gradus'ta Moskov'da anlamayan başkalarının iyi nitelikli ürünlerin görüp tanışıp başkalar atmosferi bulap yürüp kaytık. Hiç unutulmazlık bizim turmuşumuzda bir seyahat buldu. Buna küplerimiz kabat bir vakitte var uydu, onday seyahatte yürüp kayta olmasıydı. Bizi bir yıl kine alıp barıp ulaştırdığı değil mi? Aşağı boydan yarışlar dışlayı ulaştırdığı değil mi? Gün hayın Moskov'a sınıp gitarda bitiriş kıla, kiske hatlık yürüp yanından bir yıl kine aylan kayta. Baracılık, kurgan bahın, karanlık, kıdım maydanda bulduk, şunda fotolarga düştük. Buna şunday zor istelikli vakıgalarda da uyuşturup rifali uyuşturup yigitlerge arkahında buldu. Yanlış bakan arkayımda seyahat uyuşturup kaynağı değil mi? Niye elbette bana doğru girmedi, lakin bir işitip kurtuldum, yalısılar arkayımdılar, uyup kayıttılar. Eğer de rifalıymış, işen haftalarla bir 5-6 yıl işle, bizim yalısılar sayısındağı unan hulgu, atmadıklar ve bir kurmaya çalışırken bulduk. Rifalıymışlar hem sayısının turmuşunda bir 4-5 yıl küp karşılıklar, küp katmanlıklar ve kuruluğa baştan ötükerine turakildi. Hem de şunu işgal aldığım vakitte bir elbette Rif tuğanımızda elbette ne rahmetlidir. Durmuşta şunday kişiler, şunday yeteksiler, şunday ir yigitlerden buluğu elbette zor mertebe hem gururluk hem burada üzerinin şunday azatlı şahısı buluğundan doğrulanırga teyiş bir yazışlar doğrulanamız da, yaratamız da
Rifte her vakit tanınıp ilişki alalım. Bunlar rifte ablamla bir çıkarımda bir şey de. Kuandıktın kıyır bir kütü. Tuygun dostum, benim gül aldığımda müttehinin ömür yıldarım, üfü dağlarında yaptı bir yurt, yeydi ildim asıl uldarım. Uşu dağlarda bizim yaşlık, uşar kuşlar olup topındı, yanımızda derya kabın gaylık, biz şiiriyet digen yalkındı, şul yalkındı süyüp yukarıga, uktaldık biz hayal iline, hayalidar için ufuktar bir al tüsterlerine görüne, olga eydep ey asıla vardı, ufuktardan arı, ufuktar, oyak dala, yılda, davul birge bulduk, birge yem dostlar. Tuygun, ısın tuygun bulup, ustun şiiriyettin kubinde, İhlaslığın hem saflığın bilen uğrun aldım. Gönül türünde bir tamaşayını, alpan tulpan sahnelerge sığıp basıvın, muhabbetten dünya kutayır tip basıp girdin, gönül asılın, ağıla var bu dünyanın, karahıla, hınla bırak şunu anlanık, aklı hem paralı bu mühitte, aklık, haklık yılın paylanıp, maşkut bulunsun, kut gerekmey, tihem David, kutte küterdin, tiyişinde, tiyiştüğülünde, üd yüreğin aşağı ütkerdin, kutte aldın, kutte küterdin, oyamadın, dostum zindi, bir tav hatlın, kişinin bithin, tav batırday ulpat, tülümdü, havalarda inlep, usa, kıvandıktın kıyır bir küt bulup, havalarga açtı, hinin ruhun, hinin yigitlik. Bunдай философировали Геррison. Хочу добавить, что действительно, когда Риф Галимович стал председателем правления Союза писателей, у нас не было недели, чтобы каждую неделю в четверг у нас обязательно проходили литературные мероприятия. Или встреча в каком-нибудь учебном заведении, или в институте, или совместно с Институтом культуры, музыкально-поэтические вечера мы проводили тогда. Амина Евгеньевна сама работала еще в институте. И он, зарплата у нас у меня, заместитель у меня была 7 тысяч, потом стало 12 тысяч, у Рифа Галимовича, как у председателя, было 14 тысяч. Так что у нас суббота, это был рабочий день. Риф Галимович, он никогда в субботу, наверное, дома не сидел. Он приезжал в Союз писателей, и кто-нибудь из наших пожилых, люди старшего поколения, Макарамата Исабыкова, Ваня Пайшанышева, Нурмана Гаймусин, Ирика Геневлатов, это уже он утром обойдет все редакции газет и журналов, обязательно зайдет в Союз писателей. И Риф Галимович всегда говорил, для нас писатели все равны. Чтобы ты, если кто-то не нравится, никогда, чтобы спиной не поворачивался. Разговаривала прилично, как и положено интеллигентному человеку. И мы этого придерживались. И потом мы поехали в Челябинскую область.
Дни башкирской литературы. Поехали на кладбище, возложили венки на могилу Катибапахи Булаковой, на могилу ее матери. Были в деревне Дины Талкиной, Аргаишта, мечети там, молитву, поминания читали. И вот, думаете, кто-то ему деньги давал? Никто ни копейки ничего не давал. Командировочных у нас не было. Вот он умел находить. Он умел находить. Вот 20 человек мы поехали в Челябинскую область. Наш молодой писатель Айгиз Баймухаметов, он еще даже, его книга еще не вышла. Он сказал, мы берем молодого обязательно. Человек должен побыть среди народа, будущий писатель. Я, говорю, подозреваю по статьям, что он очень талантлив. Его, говорю, талант должен еще больше раскрыться. Вот. Ночевали в холодном уже, это был конец октября, в холодном пионерском лагере, укрывались матрацами, но никто не ныл. Мы все понимали, что нужно общаться с своим народом, который живет вот, в других областях. Исконно в башкирских землях, в Саратовской области. Меня он командировал. Я в Саратове общалась с башкирами. В Оренбургской области он повез тоже более 20 писателей. Уже никто не давал денег. Автобус находил, пропитание находил. Часто вот у нас как получается в Союз писателей, ну, пожилые писатели, они утром по редакции потихонечку пройдут, потом вечером уже часов 5-6 начинает приходить в Союз писателей. Ариф Галимович говорит, ну что, денег нет, так нет. Ну ладно, девочки, вот мои деньги, сходите, купите что-нибудь. Я не могу отпустить наших стариков без чашки чая. Вот. И вот такой он был. Столько мероприятий мы проводили. Это вот 2 мероприятия, одно крыло песни, одно крыло стихи вот проводили. Там талант наших писателей раскрылся. Там Сулпан Гарипова исполнила башкирские народные песни. Кадым Абдулгалимович Аралбаев исполнил песни. 90-летний Ахат Нигматуллин пел. Были поражены его талантом. Алюки пел. В общем, молодые. Айгиз пел. Танзиля Давлетбердина песни исполняла. Молодежный театр был полон. К сожалению, на этом мероприятии Риф Галимович там не мог побыть, потому что как раз... Нет, первый раз его не было, как раз нет, он приходил, но он не мог выступить, потому что как раз тогда сын погиб именно 6 октября, состоялись его похороны, он не смог быть. То есть выступить не смог. Пришлось Рапиль Янбеков и я, мы вдвоем били, я на русском, Рапиль на башкирском языке. Это все сохранилось в фондах нашего телевидения, к счастью. Вот так, дни детской литературы. Я говорю, Риф Галимович, мы все время поднимаем взрослую литературу, а детская литература остается в стороне. Говорят, ты мой зам, организуй. Я тебе даю возможность звонить по телефону, звони, пиши письма, езжай, только на свои деньги. Я говорю, ладно, звоню в Карайгельский район, глава в отпуске, а заместитель, ой, а вы знаете, у нас денег нет. Я говорю, знаете, писатели никогда деньги не просят. Мы выступаем бесплатно. Нам находите место ночевать. Вы чай, наверное, можете напоить. И где-нибудь в интернате, в каком-нибудь домике мы можем переночевать. А наши все выступления, это все бесплатно. И Риф Галимович предупредил, ты не собирай суфы только. Давай и других регионов живущих писателей. Асад, это там, Стерлитамакского района, Афлятунова, Любовь Афлятунова, этого Дюртюли Ильдус Тимирханов, наш местный Николай Грахов, потом, в общем, человек 15, мы поехали в Карайгельский район.
Я попросила, говорю, у нас есть свой магазин Союза писателей, с вас требуется заправить нашу машину бензином на обратный путь. Туда мы найдем, а на обратный путь найдем. Пожалуйста. Они сказали, пожалуйста. Ночевали в интернате, никто не поили чаем, пили в Магнитогорске, дни башкирской литературы. Тоже полный газель поехали. Но нам сказали, приедете, мы вас чаем можем напоить. Но на второй день мы вас кормить не сможем. Я говорю, ладно, Риф, как же ты будешь обходиться? Я говорю, у меня есть большой котел, сварю плов, хлеб куплю на свои деньги, и вот так и ездили. А то думают, ага, в Союзе писателей тогда денег много было, катались туда-сюда. Никогда такого не было. Сами все добывали, сами находили возможность. И никаких командировочных никогда не было. 100 рублей давали раньше, а потом и 100 рублей не стало. Поэтому не надо никогда ссылаться, что вот денег нет. Все зависит от того, как работают работники. Ну, я отвлеклась, и я хочу сказать, что Риф Галимович очень ценил писателей, каждого писателя. Особенно близкие друзья были. Вот Кадим Абдулгалимович, Иркинья Булатов, Тимиргали Кильмухаметов. Это наши советники, наши заседания правления совета, они многое решали. И вот хочу строки прочитать, посвященные, может быть, Кадиму Абдулгалимовичу, это стихи Рифа Зуйгонова. Уем Камил, күңелдәрдә дуслык бер үк идәк менән тукылган. Ләкин ул бит таныш китап түгел, кисәгенә тотып укылган. Теләмәем хатта дошманымдың калуын мин дусһыз, терәкһез. Дусһыз булу өчен бер минутка яшәү кирәк ергә йөрәкһез. Башкортстанның халык шагыйре, республикабызның Салават Юлаев премиясы лауреаты Кадим Абдулгалим улы Аралбаев. Кадерле тугандар, хәерле көн. Риф Тойгынов менән без 1963 елда Башкорт дәүләт университетына бергә укырга килеп кердек. Ул кыландыктан Аксураннан мин Хайбулла районыннан түгел, Хайбулла районынан булган да туры армиянан килеп кердем. Без әле солдат киемендә идек. Рафаэль Азнагулов мин солдат киемендә туп-туры 63 елда килеп кердек. Шуннан Риф Галимович яңа гына мәктәптә укып беткән иде. Ул унда беткән. Әле һин яшь, синең вакытың үтеп бармай дип, уның бер балы итмәгәндер бәлки, уны кайтарып җибәрделәр. Ул заочно керде лә кайтып китте. Заочныга укырга керде беренче курска, ләкин ул авылда булды. Без менә 63-тән укый башладык. Шуннан уга Марат Вәли Зәйнуллин әйткән инде, һин күңелеңдә, кәефеңдә кырма, күңелеңдә төшермә. Урын бушау менән һине алырбыз укырга. Шуга ул укуын дәвам итте беренче курста. Ысынлап та 64 елда ул икенче курска безнең менән бергә килеп укый башлады. Менә икенче курста без яңадан очраштык. Шулай итеп бергә укырга туры килде. Мин уның хабакташы, икенче әйткәндә ул минең хабакташым. Ну, буны инде кайбер кешеләргә бәлки оныткан булһалар. Уку бик күңелле булды, күңелле барды. Менә мин шул осырдагы кайбер шигырь кисәләрне, сакыру билетләрен алып килдем. Мин элекке укытучы булгас, гел нәгъләрне һөйләргә яратам. Шуңа күрә менә шу нәгъләрне старлар алып килдем. Ул вакытта безгә бит әле яңа язышларны тәүгә күрәбез. Менә шунда менә бу 63 елның 28 декабрендә без беренче курста сакта әдәби кисәгә сакырдылар. Бында кемнәр катнаша? Тимер Арслан, Фронтовик, яшьтәдән Әнгам Матнабаев, Габдулла Байбулин, Миясәр Басыров,
яшьтәрдән шулай Баяз Бикбай, әле шигырь укырга йөрүне, Равил Бикбаев, яшь, Юсуф Гәрәй, Рәми Гарипов, Хаким Гиләжев, Гариф Гумәр, Кадир Даян, Абухак Игибаев, Кәтибә Киндәбулатова, Сәләх Кулибай, Марат Кәримов, Мостай Кәрим, Халиф Кәрим, Сәйфи Кулаш, Гөлемдар Рамазанов, Кәүзәр Рәхимгулова, Рафаэль Сафин, Нухетдин Тажи, Гайнан Әмири. Кичәне Назар Нәжми һәм Шәриф Итқулы алып бара. Менә монда күрәһегез, безнең буын юк әлегә. Монда менә иң яшьтәрдән шул әле әйткәнемчә Игибаев, Равил Бикбаев, Миясәр Басиров һәм Рафаэль Сафинлар. Менә бу шигырь кисәһе 63 елда булды. Был нидә менә хәзерге яшьтәр театр бар бит. Элекке Дом политпросвещения. Шунда булган кисәнең менә бу истәлеге. Артабан без инде шул университетта укый башлагач та сентябрь айында без беренче курстар колхозга ибәрделәр. Халам коерга, бәрәңге алырга, игенде йыерга, менә шундай эштәрдә Балакатай районында булып кайттык та, октябрьдә укырга кергәнбез. Икенче көндә безне чакыралар әдәби түңгәрәккә. Менә кемдер языша, әдәби түңгәрәккә килегез. Ул вакытта Шоңкар әдәби түңгәрәге Башкорт дәүләт университетында һәйбәт кенә эшләйне. Эшләп газеталар сыгараларны, бик матур газеталар, ул газеталарның мин хүрәттәрен менә Яшь әдәбияты дигән газета сыгайны, Стена газета һәм кулъязма журналда сыгаралар инде безгә тиклем. Равил Бикбаевтар, Рашид Шакуровтар. Мин димләштереп әйтәм инде. Шул менә бу 65 елда Риф Галимовичта безнең белән бергә ине укып йөргән чакта, икенче курста менә бу кичә булды Башкорт дәүләт университетында, үдәдә булды. Шундагы кешеләрдә укып чыган кызык өчен шигырь бәйгеһендә катнашалар. Мостай Кәрим, Баяз Бикбай, әле исән, Гөлемдар Рамазанов, Фәүзия Рәхимгулова, Рәми Гарипов, Рафаэль Сафин, Равил Бикбаев, Газим Шафиков, Рашид Шакуров, Хәдия Каһарманова, шәп шагыйрә бар ине. Рашида Сайфуллина, Сафуан Алибаев, Вафа Ахмадиев, Тимир Юсупов, Мимияр Гөлмөхәмәтов, Кадим Аралбаев, Ишмөхәмәт Шарапов, Рафаэль Арнагулов. Менә һуңнан концерт ер бию дип куелган инде. Менә шундай безнең 65 елдан 21 майында үтте әдәби кисә. Бу хакта безнең Совет Башкортстаны газетаһы вакытта 65 елның 6 июнендә Сандугастар хайрал кичәне дигән бик матур полоса бирде. Менә монда бөтә яшьтәрнең, бөтә әле түгел инде, актив язышкан яшьтәрнең шигырьләре һәм безнең хүрәк. Менә монда ундан ашу каләмдәшләребез бар, яшь башлаган каләмдәшләребез. Шулардан укыйскә каршы Рәшид Закиевич белән бер икәү генә исән бүгенге көндә. Менә калгандары инде бакыйлыкта, ләкин шигырьләре калды. Менә Риф Кыймовтың да шигырь бар, шул шигырьне мин укыйм. Уның иҗат кисәһе дип әйтергә була, бүген истәлек, хәтер кисәһе. Минең өчен генәмени дигән шигырь Рифтың. Минең өчен генәмени Андугастар хайравы, зәңгәр күктән йондызларның күзен кысып каравы. Минең өчен генәмени чишмәләрнең агывы, шаян елдәр, каеннарның зирә сугын кагывы. Минең өчен генәмени айлы төндең булуы, ернең өсте төрле төстә гүл сәскәгә тулуы. Минең өчен генәмени барыһы һинең өчен, ә һин үзең ахирәттә яшәйсең минең өчен. Шундай шигырь Был битте мин истәлеккә алып килдем.
düşürüp ne şevre yardım etti. Rahmet Raşid Zakirişke bana bir gidipler yiverir. Hem biri Reşe Dalav diye Reşe Hanım. Burada fotoğraflar da var, hem şeyler de var. Devam edelim. Bana şurayı okunak Mustafa Bey'in başvurdu var bir motor yılı yazgan ol, ana okutturmayın diye yara ürgü de okurdu. Şunan 1994 yılda indi 5 kitap avtarı yazısı Sayız Avzahı Rif Tıygunov bizim ilgi kilce. Kadirge bana elimin yaşayattan komünistik oramında komünistik oram tokan birisi yok. Şurada o Başkorstan gazetesinde işleyini. Oğa balalardı yaklav gününe materyal kerek bulganda uyduğuna kilmeni aldan şaptarattılaydı. Anatoliy Vinogradov menen kildi. Ol usta fotohudожник bitinde şef fotokorrespondent Anatoliy Vinogradov. Ve şunda bir fotoğraf düştü. Mening eli İlyas, Gülnur, Belkestemit gibi şunları aldığımızda alıp Elif Galimmiş menen fotoğraf düştü. O fotolar buna kadirli kımartkı bulup haklana onun originalı da mening alda İlyas otura atahının aldığında Gülnur otura hem Elif Galimmiş otura gibi uyuşturursa şundan bir ballarda ular oturup duralmaydık şimdi. Balları sıra düşürüp verdik de işe o düştü gene. Bu foto buna da tura kurganmada. Ana bik motor Ukrayna'ya karşı minde ol haklanmagan. Ben şimdi buna uğrap bitiredi uylayım minde ana. Numa düşürüp aldık o şöyle tege yukarı gösen kserakopyan yuvala bitindi. Sonra ne Hatta foto minde yok. Şuran Erdoğan Elif Galimmiş 13 yıl reis orunbasarı bulup işlerine tevfik bitinde minde şu 15 yılga yakın reis orunbasarı bulup işlerinin azaptan Elif Galimmiş'e üzümüne işlerge tura keldi. Ol haylangas bitinde şundan min ettim. Başta yok hilişeyik şu ayetinin. Birge işlet yürüyor. Nizam birge okunur. Üniversitede tamamlanıp şu vakitte bindirir tege görünmegen ağım da var bitinde hüzre haber de taralla şundan minide pensiyalar kişi minettim. Ele asıktan asık hilişeyik Elif Galimmiş senin üzündün kamandın bulurga tiyiş. İndi reis kişi. Hayır modaya gitti. Kim reis bulayım, kim ture bula, şu üzündün kamandan toplayın. Meten hin üzündün kamandan da topla, kişiler tabağın hin kişiler bilehin, mini hin diye verkinin. Şu an aptarak kaldı, nesi gindi hin alay, upkarap gitaristleri, mede upkile benim Havlıkta kakşagan bitinde men Banisar'la yatıp çıkaydım 12 yıl bal. Şundan meni ılattılar bik maturitet şu 12 yılda iyiliğinde ılattılar da meni de tege haklı yolda kişi yine haklı yolda gittim. Buna şöyle birge işlerge tura geldi. Uzun bölümde 5 reis menen İnka ve Ashat Mirzahitov menen 5 yıl, şundan hın Deniz Bulakov menen 5 yıl, şundan hın de Deniz'ten hın kim o? Azamat Aravul menen şunlar menen 5 yıl yıldı. Sen Elif Galimmiş menen 2 yılga yakın indi, şu yıl yarım buldu. Menen şöyle terip menin staj zorrak elbette. Arkadaşlar yalnızlar sayılır. Nehnen libine dikili bilen. Şundan Elif Galimmiş'tin bir motorla hırkı var yine.
Ул төрттүргө ярата турган төрттүр фильмге менә шунда төрттүргө бәйле бер әйбер бар. Менә хәзер әйтәм. Кайда һин әллә һәмбер миңа бер фото бүләк итте. 1992 елда biz Яңа елда булдык. Мустай Кәрим, Раул Бикбаев, шуннан Тимур Исупов, тагыла мин бар инде шунда бергә. Шуннан бölüm iş yazgan yok Allah'a emanet tüm menajeri. Buna şu foto. Bunda buna tarafında bölüm iş o fotonun altına buna yazgan. Hürmetli Kadim Abdülhalim Ulu. Büyükler arasında tırığım bilen kutlayayım. O Türkçe Demek Hinde büyük bulup kal. Bu fotona itelikke bula gitem. Rifte'nin sentyabr 2009 yıl. Buna kurahir 92 yılda Яңа yılda çıkan foto. Şunu ol haklagan. Uyda bulmahala belki Яңа yıldan kigen birey alıp kigen ana. Hem şunu mine biriye kütken ol. 9 yılda, mına şu 2009 yılda mine Elmen kurultayda işle birden sakın derler o vakitte. Şu vakitte bula gitti. Buna elbette Mustafa Büyük, Timur Isupov, Raul Bikbayev benim zamandaşlar. Elden binalar büyük kıymet almayın. Çünkü bizim büyüklerimiz var. O Salavat Yuvayev, o Akmullah, o Şehzade Babiş. Buna şunlar var da min uyudundile hem bu kardeşlerimde büyük mühim öyle. Çok eriştim Türkmen tili ana şuna. Mustafa var mı? Mustafa ettim bir bayağı ettim. Ne büyüktür. Ben şunda istelikler haklar birinin arşivinde bir hürette. Hemen bana tabla Kongosur'da ulturla ne etip gittiğini dedim. Fazla hayvanlarla etip gitti. Buna uydu reis bulgaz mümkitkeste beyleştir bilmeli. O bize mini irikte Timirgan'ını sakıratırlayna. Kanışmaga. O tege yanılmagan nindedir bir nepisini zakon kumul nehet talabı. O bize misik uylayıda bana şunu birge şulay kanışlaşa turgayna. Şuna bir yiş kıla ısra şu urunu itip Zeynep Beyşivan'ın, Zeynep Ay'dan Fatih'in haylanık. Onda Telmen Gaziviş saraylap kile ulu öpenoğlu merhum. Şunda bir ısra şa turgayna. Buna şunda tüşken fatırlar güvenli alıp geldim. Buna bayağı dürte utağında. Olarda min reise hinde yoktu olar. Var mı? Buna şundan bunda şulay oturabı hem yine bir fotoğrafı atmin. Hem bunu hem Yağızlar sayında Rifgalimiş reis sağında düştük. Bunda Telmen Gaziviş anın halal yefette Galina Aleksandrovna bu Galiya Galimovna Rif hemin tarafında. Şimdi kaldı bizim istelikler şundan. Yine kirgen sakta ayda bir istelik bulan tip yine fotoğraf düştük. Zeynep Ay'dan Memorial taktahı yanında. Şu fotolar haber mevhime bir okuyayım. Elif benim işleden usulda elbette yengil bulmanı oğa. Kerteler köp buldu, karşılıklar. O yuvarılan da kildiğinde kalemdaşlarla tibet almayayım, onda günah almayayım. Buna şu kitabına ilgili yolda var. Mustafa Kerim'in heykelini asqanda sitten kilgen halk şairlerine hüz verilip de uz yazıçlarımız arasından bir kim gele onday
мөмкинчелек булмавы уны бик рәнҗетте. Ярай инде, мине ханга хукмаһындар да ти. Ләкин унда бит безнең иң абруйлы өлкән буын язучыларыбыз, Нугман Мусин, Абдулхак Игебаев, Казим Аралбаев, Равил Бикбаевтар бар иде бит. Улар барыһы ла халык шагыйрьләре, язучылары, Мостай менән бергә иң тирешеп иҗат иттеләр. Уларның һүз әйтергә хакы юкмы дип әсенде. Буны менә ошо китабында сыкты, һәзәне укырһыз, истәлектәр күп. Шуннан бу турыда язган бер Фәрзәнә Хәйбуллага түгел икән. Мин дә ошо һәйкәлне аскас, кайткас, үземнең көндәлекләрне теркәп куйгайным шундай юлларда. Һәйкәл асау. Мостай Кәримгә, остазыбыз Мостай агайга һәйкәл асыл тантанаһы булды. Көн яңгырлы, туктамай яуды, күктәр иланы ла иланы. Халык күп йыелды. Мин иртүк барып һәйкәлде карап бөтәһен дә күреп беткәйнем инде. Язучылар да байтак булды, кунактар да килеп итте. Роберт Миннуллин, Ренат Харис Казандан, Чуваш шагыйре Валерий Тургай. Уларның өчәүенә лә һүз бирделәр. Улар кунак, бер каршылык юк, әйтһеннәр. Әмма башкорт шагыйрьләреннән бер кемгә лә һүз бирелмәүе безгә түгел, хатта килгән кунакларны аптыратып куйды. Бұл истәлекле сарыла Мостай Кәримдең шәкертләреннән унлап шагыйрьне сыгарып бастырһалар да бер дә артык булмас иде. Нигә бездә генә шулай ул? Нигә улы каләмдәшебезнең истәлекле бердән бер кабатланмас көнендә лә һәйкәлен асабыз бит? Язучыларга карата шундай тар күңеллелек. Безгә, ябай каләмдәшләренә һүз бирмәүләре бер бәла. Димәк, Мостайның әдәби варисларына һәм юк. Рәсми сарат дип исәпләйҙәр икән, нигә Язучылар союзы идарә рәисе Риф Тойгонға һүз бирмәҫкә? Мостай ағай да Башҡортостан Язучылар союзы рәисе булып эшләгән әҙип бит әле ул. Менә шундай уйҙарға китерҙе менә шул беҙҙең ҡайһы бер түрәләрҙең мөнәсәбәте. Ҡайҙалыр ошонда бер генә шиғыр уҡып ҡуяйым. Бәлемешкә минең 2 шиғыр бар. 2 шиғыр арналған. Ҡалифа ул үлгәс яҙған шиғыр. Уларны уҡып тормайым. Һәм менә оҙатҡандағы, хушлашҡандағы шиғыр. Һәм менә беҙ бергә йөрөнөп бит инде бик күп райондарҙа. Шунан һуңғы сәфәрҙәребеҙҙең береһе булды Сибайға. Сибайға бардык, был Сибай язучылар ойошмаһының эшен тыңларға мине алып китте ул. Шунан барганда юлда машинабыҙ ватылды. Машина ватылды. Нигә барып итмәнек? Сәлмәнгә барып итмәй ватылды. Аны теге поворот бар, шуға итмәй. Шунан беҙ ултырабыҙ урман эсендә. Ярай әле шул ҡалҡыулыҡтан телефондан шылтыратып була. Мин Рәсүл кейәүгә шылтыраттым да, ул ваҡытта филармонияла директоры бит инде. Шунан ул беҙгә машина ебәрҙе. Шул машина менән беҙ Сибайға барҙык. Был машинаны, Союздың машинаһын табып алып киттеләр инде нигә? Сибайға йүнәтергә. Уныһын да һөйләштек. Шунан уныһы бер бәлә, ярай инде. Бөттөндә уже Рифкә ҡайғы килде. Рәсәй шылтыратты шикелле. Беҙ гостиницаға урынлашып, сәғәт 2-ләрҙә йоҡлап ҡына киткәйнем. Риф Ғәлимов килеп керҙе ишекте асып. Шунан инде хәл шундай. Айҙарҙы һәләк иткәндәр. Менә шул Айҙар ул бик ҙур киләсәкле егет ине. Айҙар ул буласаҡ Кәрим Хәкимов ине. Ҙур илсе ине беҙҙең башҡорттарҙан. Шул уҡ Йеменгә бит әле ул. Кәрим Хәкимов та Йемендә һәм теге Арабский Эмиратыға тиктем. Һәм менә Айҙарҙа шул Йеменгә барып эләгә һәм билдәле инде уларҙың мөнәсәбәте. Айҙарҙы бер генерал алып килде һәм менә шунда беҙ ҡатнашып, уны һуңғы юлға оҙаттыҡ инде. Илсегә үлем юҡ. Нисәмә көн киҫкен елдәр иҫә, алыҫ-алыҫ диңгеҙ яғынан. Ирәндектә
хатта карт имәндәр бөгелеп төшкән авыр кайгынан, кургаш кебек кара болыттардан тойраларның яне янселә, әллә нигә улдар күкрәгенә диңгез еле каты сәнселә. Айдар туган, 30 гына яшьтә, утлы заман йөген йөкмәнең, илдәр араһында именлеккә, яшьлек дәртең йектең, өлкмәнең. Һыу шикелле эстең гарәп телен, башкорт телен илттең гарәпкә, тылмаслыкты аскыс итеп алгас, калмагайны бит күптәр гаҗәпкә. Исемлектә һин иң яше инең, Кәрим Хәкимовтың варисы, Ямандәрдән кайтты яман хәбәр, атаң әсән калды зар кисеп, тарих белән заман алышканда, күңелең булды бөтен, бүлемһез, илсегә юк үлем, хак һүз яшәй, һин үлемһез, Айдар, үлемһез. Был шигырьдә «Смерти не знает посланник» дигән тәрҗемәне минең кызым Ләйлә тәрҗемә итте. Ул Айдар Тыгыновтың укыган колледжында иде. Колледжында бәлки генә ни астылар. 16 мәктәп шунда музейда һаклана. Менә уның Риф каләмдәшемдең дә, тарихташымдың да, Айдардың да исемдәре үлемһез. Үлемһез сөнки менә без уларның гомерен дәвам итәбез, иҗадын дәвам итәбез, истәлеген дәвам итәбез, безнең балалар да дәвам итәләр. Рәхмәт. Я тронули слово об Айдаре, сыне Рифа Галимовича, сразу я скажу несколько слов о нем. Риф Галимович очень гордился своим сыном. Когда Рифа Галимовича было 65-летие, в этом здании на 2-м этаже проводили вечер, посвященный его юбилею. И Риф Галимович с гордостью рассказывал о том, что вот мой сын окончил университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, потом магистратуру окончил и работает пресс-атташе в республике Йемен. Тогда принимали участие на нашем мероприятии и внучка Рифа Галимовича и сноха. Сын уже был в Йемене. Вот. И дочь тоже Рифа Галимовича, она жила и живет в Москве. Она тоже занимала высокие должности. И она по обороту наркотиков, она была в звании майора, полковника, да. Она возвращалась здесь в Уфу, здесь работала, потом после смерти отца немножко пожили, они снова вернулись в Москву. А сноха, жена Айдара, она работает в посольстве Российской Федерации в Индии. Вот. Так что потомки и внучка в Индии живут. Вот это. И прочту несколько строк Рифа Галимовича. Огонь костра, далекий розов, мелькнет, как отблеск лучших дней. И вот с ресниц летают слезы, как сок березных корней. И грусть, тоска не сразу схлынет, никто не в силах мне помочь, когда я думаю о сыне и о тебе, отрада, дочка. Так, сейчас я хочу вернуться к женщинам. Күргәнегез бармы? Кыз кыркындың әллә нисек булай һорауын көзге эргәһенән үткән сакта бер иркелеп кенә каравы. О, был караш назарында һәр кем теләр иде янып килергә. Законданың серле караштарын гашыйктарга мөмкин күрергә. Һәр матурлык үзе шундай сердер, әбиюдә уның тамыры.
Минем өчен һөйләүдән торган кебек елдар сылбыры. Был күзләрем юк, яңалык түгел. Бар матурлык матур үзенсән. Көзгеләргә бер иркелек карау, аңлаталар күпте минексә. Серлелектә тиһәм һөйәү кеше, явап табып кара шул күзгә. Кем һуң белмәй, тик матурлык үзе, мохтаж түгел, истә көзгегә. Менә күз ошондай сибәр хатындарҙың береһе, республикабыҙҙың халыҡ яҙыусыһы, Салауат Юлаев премияһы лауреаты, иң күренекле прозаиктарыбыҙҙың береһе Таңсулпан Хизбулла ҡыҙы Ғарипова. Был эшләйҙер. Раз. Эшләмәй. Эшләйме? Ҡынауында торам. Кешеләргә ҡырын. Ҡырын ҡарап тура һөйләйем улай. Тура ҡарауға етмәй инде ул. Кешеләрҙең күҙҙәрен күрмәйенсә. Бына бик матур сығыштар. Шул хәтләнеп тыңлап ултырам. Иҫкә алып ултырам. Үткән ғүмерҙе. Мин әлбиттә Тойғоновтар, Ҡәдим ағайҙар ваҡытында университетта уҡыман әле. Ҡәдим ағай 63-нче йылда килеп индем, ти. Мин 63-нче йылда бары 7-дә бөттөм. Тура килмәне шул. Тура килмәне. Ятаҡҡа Ҡәдим ағай бик килеп йөрөмәне. Мин 67-нче йыл уҡырға индем. Ятаҡҡа вот килеп йөрөй торғайны, әлбиттә Рифтеғон. Уның ваҡытта бик шәп. Арытлан кеүек үрәп сыҡ торған. Өйрәтелмәгән айырғы кеүек сағыйны Рәйсә. Улар да һиндә юк әле аны тормошында. Әйе. Ул университетка килеп йөрөнә. Шул ваҡытта 5-нче курстарынан аралаша ине ул. 5-нче курстарынан уның булғандыр инде теге. Әле берҙә уҡыған саҡтары. 5-нче курстар инә торғайным әҙәбиәт буйынса һөйләшергә, бәхәсләшергә. Сөнки мин үҙемдең йәшем буйынса ла мин ҙур инем. Мин 4 йыл һуңлап индем университетка. Мәктәпкә инде 29 августа атайымды күсеп ҡайтып өлгөрмәне ферманан. Минең ҡайғым булманы. Шунан әмәлгә ҡалғандай 11 йыл булып ҡуйҙы. 11 йыллыҡта тамамларға 2 йыл. 2 йыл эшләнем. Мин 51-дә менән инде уҡырға. Шуға күрә мин үҙемдең тирә-йүнемдә бала-саға итеп күргәнмендер инде. Әҙәбиәт буйынса минең ҡараштарым өлгөргән булғандыр инде нимәлер һүҙәйтергә. Шуға мин 5-нче курстарға инеп егеттәр менән генә бәхәсләшә торғайным. Шул 5-нче курстың егеттәре менән бәхәсләшергә генә торғайным. Шул ваҡытта мин беренсе тапҡыр бына Рифтеғон. Шунан унан инде әлбиттә юлдар тағы айырылды. Мин 25 йыл буйына әҙәбиәттең көньяҡ-көнсығыш сиктәрен һаҡланым. Сөнки Учалла 20 йыл, Сибайҙа 5 йыл. Килгән ҡунаҡтар, уҡыған килгән яҙыусылар бөтәһе лә беҙҙең өйҙә булдылар. Уларҙы ҡунаҡ итеү, ярҙам итеү, ашатыу, эсереү һәм башҡа бөтөн нәмәләр мин Ҡәдим ағай әйтмешләй, неписанный закон үҙем алдым. Ойошторҙом бөтәһен дә. Шунан һуң Сибайҙа Ағайға бер әйткәс, миңә лә Өфөгә килеп, нисектер йәшәргә кәрәктер бит инде ул китап. Бер тапҡыр мин 7 йыл буйы китап сығармаған. Онотам инде яҙыусы икәнен. Әҙәби мөхит бында бит формалаштыра. Шуңа ана Сибайҙа традиция булдырҙы, әҙәби традициялар шунан килдерҙем. Бына әҙәби традиция 22 йыл үтте мин ойошторған шиғыр бәйге Сибайҙа үтә. Ул традиция шаулап гүрәп китеп бара. Дауам итә. Мин аны булдырҙым әҙәби традицияларҙы, Аллаға шөкөр. Шунан инде бында килгәс, бына уның кешелеклек сифаттарына туҡтағанда бит, әле ишетеп ултырам бит инде. Миңә беренсе булып өндәште Риф Галимович. Эшләп йөрөйһөң ти, мине ватандашҡа саҡырҙылар, ватандашта эшләп йөрөйөм. Ниңә Таңсулпан һин фатирға ғариза яҙмайһың?
Benim eline Kadim ağay, benim romanım yazı bitirmeden Rif ağay. işim bu. Min ne? Rif mi? Rif ağay. Rif yani şunlar benim bir eş kelime öğrendim. Şulay tibidin demeye. Şunun hem yazı ulaşıp o bir vakit ulaşıp gidip aradı. Fin Sivay'da fatihanda hatta film üfeleti bir belki yine bulmel alalmaydı. Çünkü haklar şu katim Sivay'da düşken. Onu hatta o fatihada hakkında o benim aytılan uşağımda bir bulmelerine kıvarçaga alandı. Ufalı o bütünley mümkün bulgan hal tugul. O şunu uçak oturup bana şunu etken. Ben de bayağı pardon kızlarına varıp diken eller girip aytıkta getirmek yani uyum buldum iken şu yatakta bir bulmele meşgul bir yaşap diledim. O benim şu hakkında icatından boş kaygılarım benim vakitimi digelleyim. Ben de dertleri bunu konuşumda yapıştırma halinde bir kelime kumulun sayralar da beni kıyım bunlarda icadımda tuttatıp koyulmuş da uyayım bilmiyorum. Şuraya da bir barganda yadayla yaptırmayı etken de yazım yadayla değil. Şuraya da onun kabinetinde oturup horizontu yadıp var kadar vize koyuyor değil. İkbal kayın, ikbal koyuyor değil. Şu an İndimin de şu an bilmeyelim bu kadar konferansla bize koyup sağırdı. Şunlar paylaş bayağı ayızan tepki yapıyor indi. Buna şu belki kim gelir belki yine neyim noktalarında ne yönetimde o yaşlı bilmem. İllike yaşta men ufak dedim. Şu an bu benim ömrüm bana vatalarda men yokken bir de hemen de birde bana bir işareti kadında kaynaşıp informalaşmayın. Sitte yaşayacağız. Lakin hem de bana min ilgasmında min de uğraşmayı uzun itibarım buydu. Hem de kagaşın bir de lakin de finish yapmadan kilden tipte karşılandım. Yani uzun bir de yalanım. Engemelerde var oldular. Buna altın sınıfında sattılar. Şu an buna dedim, aslında duruşunda da benim olanda İran'da şekilde. Rumurlar fayda yaşayanlar da bunlar Türk kuşaydı. Hissettiler ki o. Buna altısı işi bulup bulmaya kelebin hele kutla hükmeni herif onda asnavdaki şeyini dedik. Rumurlar da ben şunda sifat var oldu. Bir etkenler şunda neydi? Bu da ondan tutkanların darabıyla aydalayındı. Buna onu kaydan kilim, nalimi şunu bile oturun. Bir kadar gitti karan, bir tarihsiyle bir kupağa tura gerek. Bu tarihsi hülle koyuldu, ayda koydu. Buna da Rımbur yıldarı beden kadak yıldarı yoktu. Rımbur kadak kılağı değil. Şuna benim Rımbur heten yıldarı buğaz, Rımbur kadak kılağı buğaz. Nişlep karvan harayda kadak darhalman. Onda benim kuca edip duygan kişigine şu hattım ağır vakitta 17. yılda vatan uşağın muğum eden halık balayla bilgilikten düşken bir de armiyalı bir de aşatı budu, karak budu, atayım budu bilmiyorum. Şu vakitta aksayıp neden bizden başkurt halkı halgan bir karvan haraydı. Niye hiç halmanı değil? Buna benim tüp kişiler, tüp benim halkına şunu işleyeler, şu vatanı şu var. Yoksa vakitte. Ne oturlar bir kalendere yapalım. Buna uğra batırga aksayıp, asıp heykelin halayıp dilim de şunda minanı parayını kıstılayıp, mitalda gizlerden karvan parayı da halıdı başkurtlarına. Buna buna o tradisiyalar, bu terbiye, buna şu mektep, buna o Rımbır'daki, bu derin kuca edip yaşamları Rımbır ülkehinde. Buna şundan giderler, onların bundan gidilse kuca bu derin tuyulları. Ne bu arada yırtın, ulan tuyup ulaşma yaşamları tüyüleğinde. Bu yaşamını, buna dışının ne kalgan yoktu ev bu. Buna onun Rıfkalmıştan yaxşı işlerimle bölündüm. Ona itkala şu hakkım dur mertebe. O da neyde presidentin olup o da işlemeyle o bir orun batar o da işlerini hem şu vakitte ona niye onun bir yaxşılığı deyip kalıyor. Elbette ben o işlemen ekskursiyalarda yubenim oldu. Şimdi yanımda işlerimse. Lakin buna beden yazmışlar
Бөтәбездә йырға, моңға гашык кешеләр бар. Күптәребезнең араһында йырлаган кешеләр бар, йырлаган килгән кешеләр бар. Безнең оештырды. Без үзебезнең өйрәнелгән, бер-беребезгә йөрәк кенә күрешеп өйрәнелгән тормышыбыздан сыгардык. Һәм без менә шунда репетициягә яна торгайнык союзга. Без берләштек шул вакытта, бер-беребезне белмәгән яктардан астык. Чөнки безнең иҗат булай да һәркем уйлавына иҗат итә утыра. Безнең аралашу юк менә шундай. Менә шул аралашуга шуны безнең ихтыяҗлы килеп, ниндәйдер алтын сатыгы менән шуга юл ачты ул. Һәм шул хәтлем белән зур канәгатьле шунда кисереп, шул репетицияләргә янына сәхнәләргә сыктык. Бер-беребезне бөтенләй яңа яктан аскардык. Менә әлбиттә ул шундай зур кайгы, бала югалды кайгыны, уны ла нисектер авыр истәнлек китерде. Ул бер яктарак яшәгәч, еш кына күрә торгайным мин аның кыркынчысы поликлиникадан кайтканын. Күрәһең, уның һаулыгы менә шул югалды, алып та китте инде ул. Ләкин нишләйһең инде, ләкин менә улының да шулай якты эз калдыруы, үзенең дә кешеләрнең хәтерендә якты эз калдырып китүе һәм яхшы поэзия калдырып китүе. Бөтә шагыйрьләрдә, бөтә язучыларда бөек түгел, ләкин бөектәр булһын өчен, ая булһын өчен тау кирәк. Ошо тау булмаһа, ая булмай, ул һәрәйеп торган бер сусак ташкыны була шулай бит. Менә шул тауды барлыкка килтерешеп, алай да менә без бардык, шунда җыелгандар бит. Менә шул яхшылар арасыннан бөектәрде, шулар һайлап бергә сыга инде. Устай агайда үзе бер сусак кына булыр инде. Ая булмас иде әгәр без булмаһа, менә шунда утыргандар. Без булмаһа, бүгенге шул хәтирәләрне яңыртып, менә яшьләр алдында сыгып хәбәр бирер кешеләр булмаһа. Тик үзем дә менә бүген шунда килгәнемә бик нык куанып торам һәм одан бүген хәзер приятный лайк, әлбәттә килгән шул. Olsun. Yani bilmiyorum. Yani markası işledi bu. İşte. Yarılan bu bilgilerden de olur. Şarkı nasıl? Yarılan neyge? Jika raylar betul kurang isi oldu. Jangan Tora sayda atın oya şamay Yuşamay Utkane genay Gumerem Yugi Sevey Oy
итеш кеуек қолыған ғадай ғөмерім буш кеуек қолыған ғадай ғөмерім буш кеуек рахмет пандемияны деңеп бүгін ұшы залға келіп жиылған ба екен рухыбыз күшлі нақлы алла берсе тамырдарыбыз да шулай нақлы болсын рахмет барлығына келгеніңіз үшін Рахмет, Тансупан. Один родник, сколь не был бы силен, наполнить море до краев не власти. Один счастливец, кто бы ни был он, способен разве дать всем людям счастье. Лишь тысячи звенящих родников насытят море и его приливы. Лишь тысячи счастливых земляков подарят право им быть и мне счастливым, писал Риф Калим. Сейчас хочу предоставить слово президенту Курултая Башкир Оренбургской области Ямансарину Янапаровичу Ямгильдееву. Рахмат, халмағыз, құрметлі яқташтарым, миллеттәштәрем, Оренбург башқұртларынан сізге қайнақ сәлем. Мына бұл шақыруды ишеткәстә мен шатланып, қуанып келдім. Ишеп дегенде Риф ағай, ол біздің Қуанық районы, мен өзім Қуанық районынан апайымнан бірге оқыған вақытта Уфаларда әмірді айтып өтті. Уфа бірге сақта ол недостигаем болып отырған. Апайым қайта тұрғайны, Риф ағаймен бірге қайтқандар поезда өз күннеп қайта тұрғайны. Шо айтып, оқынылар еді. Уже кетуіне біразына қаңғыраларын десіп кетірге. Шайтып оқығандар, кіші болып кеткендер өтеді, зор орындар алғандар, алып іштеген кішілер шуға шатмын, Оренбург башқұртлары өйтәңіз бетін, сынапты Оренбург башқұртлары шулай, тура сөйлейлер, ұрықмайлар, біз ұрықларында ешеміз өтеді, ұрықлар ма әр бақыт. Үйләшәміз өтеді, шуға Оренбург башқұртлары шулай күшілер, рухлылар, Бүтәңізгері тілеп қалған хауылы, ұмышылар, хауылығы барлығы. Рахмат. Қарахақал, инге салауаттар, халқы данын батыр ишектер. Башқұрт болу үшін күп кәрәкмәй, тоғры болған антқа шул етер. Бір яғдан да ситте қалғаны юк, хақ оранлы, әр сақ ишеден. Башқұрт болу үшін күп кәрәкмәй, хақмаған интамы шул етер. Біз кем деген сұрау тұрмай, білем, Уралыма зөйру яшәтә. Башқұрт болу үшін күп кәрәкмәй, халқым үшін ялған шул етер. Халқым үшін ялған шул етер. Ошо күздәрдә Рахлык үзе, оның якташы,
композитор, күренекле композитор. Onun yıllar, onun üzerine, Rifa'nın şiirlerine büyük yıllar üretken, Başkırtistan'ın Medrese Federasyonu'nun adamların artisti, kim bulaydı? Artur Duktavuğuzlar. Havmalar yaklaşlar, yansılar ağrılar paylar, sınıfta Rifa'gay demektiği, tevge, sırf kendini yaptan kişileri içinde şurada bu bilge, bu terges, göz girdi, çünkü üsünü cileydir. Var gitmektir, Allah vakti yatırmayın. Herhangi televizyon olmanı ve başta okumanı, şunlar ruh buldu, şunlar onun ardından bir sığıp gitmek diye düşünecek. Şuna rahmetli bir Rifa'yla her vakit beni kurtarıp durur, her vakit kengeçlerimine, işlerimine, şuna buğa rahmetli bir. Hem bunlar alamettiği, benim Aksuraman, benim yerikli araha dur sakırıp, avun avuldaşlar, benim avulda işlerin Rifa'yla kayıp kileydi. Bunun avun eyde var, kayıp kileydi. Çünkü yabaylık, avuldaşlar bu anda ikinci yılı Aksura'nın avuldaşlar işleydi. Buna kıyamanın bölüğünü, gittiklerine, şuna bunun bütlerine çok yıllar icra etti. Şunun birinin yıllar işleydi. Kıvamlı kafaytan kıvamlı. Kıvamlı kafaytan anlatılır girmem gönlümde Kendine ağlamada, kendine kuruyama, kendine Kafaydan olarım, başlasak da dağla yetine. Ağalar aradığına uğra, bir gidege uğra ötene. Ağalar aradığına uğra, bir gidege uğra ötene.
говорила о том, что Ривка Шойгунов всегда не щадил. Вот здесь говорили, рассказывали о том, что 20 писателей в Москву повезла я, Рив Галимович, у него случился сердечный приступ, он сам не смог ехать. Мы говорим, мы набираем такую группу, которая никогда, может быть, даже Москву не видит. Среди списков попал и Мухаммад Закиров. Он очень талантливый поэт, писал на татарском языке, и Рив Галимович лежал в кардиологии, и мне постоянно каждый день звонит. Как там Мухаммад Закиров? Не поддает. А Мухаммад Закиров, что, звонил Рив? Конечно, у него был первый вопрос, не пил ли Мухаммад Закиров? Я говорю, очень был такой вопрос, но я, говорю, своему слову, я обещал ему, я никак в рот не возьму, и действительно сдержал свое. Но кто-то ведь не сдержал там. Да, было такое. Но об этом Я слышала, хотя не буду говорить. Там много было таких, конечно, приключений, но самое было замечательное, что 20 писателей я повезла в музей, нет, музей Отечественной войны 1812 года, потому что там представления не имели о том, мы в Союзе писателей на улице Комсомольская выступали, собрали всех живущих там в Москве, в Башкирии участвовали. И они все удивились, разве в Башкирии были французские войска. Вот Рашид Агай очень хорошо выступил, там рассказал, что об участии башкир в Отечественной войне 1812 года, о том, что русский поэт Владимир Денисов написал об Отечественной войне 1805-1807 годах и написал замечательные воспоминания о том, как один башкир прострелил нос одному французу, у него стрела застряла в носу, башкир был настолько меткий стрелок, издали увидев этот нос, и прострелил, и долго спорили, стрелу сохранить, нос отрезать или стрелу разрезать, вытащить. В общем, вот такие, вот эти все примеры были приведены, и я подарила, Анвар Закирович, мой классный руководитель, Асфендияров, он подарил книгу «Башкиры в Отечественной войне 1812 года». Вот эту книгу я подарила музею Союза писателей России. И вот она там осталась, что доказательство, что... И Мавлид Ямальдинов, Шучева, в общем, со всех этих писателей список составляли так, чтобы были действительно попали и те, которые никогда в этих мероприятиях не участвовали. Потом очень большая заслуга Рифа Тойгунова, он создал премию Союза писателей совместно с Министерством культуры Мухаммада Бурангова и Мусы Гореева. Вот никогда такого не было. Вот когда шло обсуждение, вот председателем премии Мусы Мухаммада Бурангова был Рашид Агай Шакуров, и я стала Рифу Галимовичу спрашивать, ну как вы считаете, кто достоин из этих рекомендуемых? Он говорит, не твое дело, не лезь, комиссия избрана, да, вот там Султан Гарипова, Рашид Шакуров, там и другие, они пусть решают сами, ты не лезь. И вот Шамбана Фаркутахом. Вот действительно было очень много дел было сделано. Вот. И когда молодежные премии обсуждались, вот мы в университете проводили мероприятия, дни русской литературы здесь в Башкирии, вот здесь присутствует лауреат международной премии Алмаз Шамаз. Вот.
Шайхзад Ибабича, лауреат премии, сын знаменитого народного поэта Равиля Шахмаса. Вот он был ведущим, он еще тогда в университете учился, прекрасные мероприятия проводили совместно с российскими писателями в стенах нашего круга. Вот я хочу предоставить слово Алмасу Равильевичу Шахмасу. Он у нас работает в правительстве. Смотря наша рифавайтердің еліміздің ұлы ағайын хамайын ол. Жеке састан түргістен опат кәмдәлі шындай махаббат кәмдәлі махаббатлы шейін ол. Һәм рифавайыр білән көп хатиялар апана direktöründe, birine aylarında özel firmadan bölümler her vakit her şey olarak. Birisinde İFA'yı bunların yaşları yaşadıkları bu hatta ustaşmak yine hem nabalasaklarından turistkes bunun intensivlikte buna ise sifatların bitirdiği. Buna öyle muhabbet kadar kişi olarak o kısımlar da her vakit şimdi Murat Müdürü bir zamanın da korkmaz olan batır makalı gibi. Şunday kişiydi o. Bu bir günden de korkmaz barma yettiren kişinin sınıf tarafının başka batırı hem bir de çok değişti de ondan değişti bilen türlü zamanlar bulan hem valla yeni bulunan zamanlar yaşkına bulan. Bunun için hem buna en tabi sıfatı buna şu bahane bir şey olarak benim kabul edeyim. Her vakit sen bunun ilgahinde, bunun bilen aralaşkanda bu türlü sarılarla bulunan kabinetlerden oturan, onun ilgahinde oturanda eşittir şahıs bazı fakirlerinde ilimlidir. Bunun ruhi güçlümünden kişide bir de insan olasa tabii mesele varında arasında bir de planları da durmuş karşılaştık her vakit ümit uyatan kişiydi. Nasıl kötü ruhi güçlümden diye bakıyor onun. İkincisinden buna onun kitaplarının okuğunda bunun bir yayıntada yanlışmahan kişinin büyü yürütü. Atalayın. Kişiler de büyü yürütü. Hem bana aslında bu bana o da şulay okulunun minse icadının kredi hem kuruluşka karşının kredi bağlılıktan diyor. Çünkü reyfalay türlü şamirler bular, türlü icatsızlar bular. Buna reyfalın bu yürekli şamir, yürekli icatsıymış. Buna yüreğine Kurban yerine bulan diyor, kişilerine bulan diyor, kalendeşlerine bulan diyor, İranlar. Kadın kızla bulan diyor, hem başkaları bir tane kurban var. Onun fayda kitabını alıp karalamak, şu iklim temalar türlüdür. Şu iklim ideyalar, obrazlar, fikirler ve hem başkalar, hem sınavlarında terbiyeler motifleri var. Hiyil, muhabbet. İnsanlıkta Türkmenler'de satiralar, yumurlar, bitkalıklı yumurlar onun buna videoya bitiriyor. Humorist, şimdi satirik şamil. Hem buna icadında buna şu büyük bir şey var. Ama şulay kişilerine bunun muhabbetinden fark olmuş. Hem in yaptığına tekrar olan Özellikle 2014 yılda yalnızlar sayısına kabul ettiler. Türk'ün bir gigabile yaşayalısıydı şekilde bu saatte ne yapayım? Reis yalnızlar bölümünde. Anlamda bir dokumenter bu Rifavay Türk'ün evine kaldırılan bu Rifavay Türk'ün kaldırılan edilen türeyi kabul ediliyor yalnızlar bölümünde. Anlamda bilmem var. Buna biz Müslüm Siyol'da Kazan'da bir gabar saytayını
bir türküm yazısı var. Rif Agay, şunda men Rif Agay'dan nediklem Tatarston'da, Tatarston yazılarında da nediklem bu abroy kazangan gördüm. Nediklem onun keng ko'ngilligin gördüm. Qasdalda kishi ekanini gördüm. Musullat da hatta bir şulay fikrimiler yazısı bu şekilde bir türkümden barayın. Bu her birimiz için qasdalda bu şulay her birimiz usalat koyuldu. Her birimiz tanıştırıp ritminde konfliktiyse, ritminde ise her vakit barışmalar gibi paraşta buldu. Hem buna o sınıf da şunday kişilerge ihtiramla karagan kişilerde yaratkan öyle şarkısı. Yazı da ben предоставим слово заслуженному работнику культуры, который долгие годы работал заместителем директора данной библиотеки. Много мероприятий проводили совместно с ней. И в том же числе я уже упомянула 65-летний юбилей Рифа Галимовича Трибунова отмечали вместе с Галиной Александровной. И в библиотеке «Святых» он как раз повесть актриса озвучила Галина Александровна. Озвучивала для слабовидящих читателей. То есть мы сюда писали, журнал «Письменный просвет». Когда мне Фаина Карповна предложила стихи на выбор Рифа Галимовича в переводе Юрия Андрианова, мой выбор пал вот от стихотворения, не знаю даже, чем оно меня поначалу притянуло, но чем больше я вчитывалась в него, тем яснее понимала, что это уникальное стихотворение. Я вот сейчас, когда гости читали на башкирском языке стихи, слушала интонацию и думала, может быть, это как раз вот башкирский вариант моего стихотворения. По-моему, нет. Так вот, чем яснее я понимала, что это стихотворение, это исповедь. Исповедь поэзии, исповедь человека. Причем никому не обращенное. Вот оно даже начинается как бы с полслова, с полстроки. Он размышляет о себе, о жизни, которая уже за плечами. Он беспощаден к себе. Он говорит о своих ошибках, слабостях, о том, что можно было как-то по-другому поступить. Но самое главное в конце этого стихотворения, и сейчас я вам его прочту. Где нужен был покой, горел огонь. Где ярость бой звала, тянулся ответ. Я думал, что забудутся потом мои ошибки прошлого. Да где-то. Я рад, что строгая жизнь ко мне была, что и меня в пути не миновала. И лесть глупцов и мудрецов хвала, и что родной земли не давал. Я силу и желание вопрошал. Чем хуже я, иных не соврать? Слова любви, чтоб звездам я послал, ошибкой их не ставит. О, проклятие! Ответа не дождался я тогда, когда ты не спешил и я с ответом. Надеялся, что пробегут года, забудутся обиды все. Я где-то позднее узнал, что крепче всех ремней и лыка может быть. Рви и порвется. Ветра песком в лицо швыряли мне. Но разве прятал я глаза от солнца? Я упивался яростью своей. Слава Богу, на душе печала. Я горевал, что с самого начала так ошибался в выборе людей. А остальное свет на всю крыльца. Но сердце мне подсказывает вновь. Тот, кто не предал ни земли, ни солнца, до дней последних сохранит любовь. И мне кажется, что не последних сохранит эту любовь.
Дед Лоханный Исаак, я думаю, нас любит, мы любим его. И думаю, что память о нем, его творчество будет жить очень долго. И дай Бог нам всем мира. Спасибо. Здесь у нас присутствуют наши собратья по Перу, которые вместе с Ритом Галиновичем писали, писательские проблемы решали, участвовали, решали разные проблемы Союза писателей. Вот один из них, член Союза правления Союза писателей, и сейчас он член Союза правления Союза писателей, главный редактор журнала «Башкортостан Мухтусара», заслуженный учитель Башкортостана Салаватов Гайсин Тикарин. Hürmetli, kadirli tuğanlar, bik matur ısırашуай yılғанбыз. Мында мен китапханаға зор рахмет етірге тілеймін. Ресапаға, Фәрзана Хайбулловнаға, шундай Риф Галимович истәлегенә шундай матур итеп кисә оештырылган. Бұл біздің әлбетте біздің аңлау болса шул китаптың да сыңауы, өзінің де 75 еллыға өткен ел матур итеп үткәреп булмаган бит инде. Мына шундай матур итеп түңәрәк өстәлгә йыелып үткәрәбез. Бик матур сүзләр булды. Өлкән иҗатчыларыбыз мына Язучылар союзы турында да матур итеп әйттеләр. Оның эшен союзда сынап та бик озак урынбасар, җитәкченең урынбасары булып эшләгәндә, ул урынбасар барыгыз да беләсез, ул төп эште урынбасар алып бара. Менә шуңа күрә ул председатель булып эшләве менән берлектә исәпләгәндә ул 15 елдан ашу безнең әдәби иҗат мөхитен булдыруга, киңәйтүгә, яелдыруга зур тус өлеш индергән шәхесләрнең бере дип әйтәм мин. Бер инде икеләнү менә агайлар, апайлар барыгылауны раслап әйтте. Мин бер юлы бер нисә үз яшьләр белән мөнәсәбәтен һәм үзебезнең миңа шундай бәхет тәтене дип нинди язмыш беләндер ул безнең бер редакциялар эшләп алдык без Ленинсы газетында бер усыр мин ул вакытта яңа бер нисә ел гына эшләй идем. Менә шундай уның кеше буларак, иҗатчы буларак, шагыйрь буларак ул вакытта ул актив язышкан шагыйрь иде. Әле драма, прозаларына бигрәк ул елкенләнеп китеп бөтен яшьләр белән берлегә барган иҗатчы шундай шигырьләр язып, сорашуларда сыгыш шәһәт биргән шагыйрь иде. Һәм әлбәттә журналист, публицист, әле генә Башкортстан газетында озак еллар эшләп, бүген Ленинсы газетында эшләп йөргән шәхес. Без бер бүлмәлә утырып иҗат иттек, эшләнек. Шул вакытта ул килеп кергәс тә иртәнсәк бер шигырь һөйләп җибәрер, әле генә яздым, бүген генә яздым дип, яки кайдандыр йөреп кайткас, командировкадан кайткас, яки ял итепме, гаиләһе менән, апайлар менән кайдандыр кайткас, менә агайлар бөтәләр кем иҗатчылар исләйдер, һорау булып килеп баса, тулкын дигән шигырьләрне укып җибәрә, килеп кергәстә ул үзе шундай шул мөхиттән, шул кәефтә алып килеп, ул теге бөтен кабинетты, редакцияны без иҗади бер бәйләнешкә әйләндерә, бөтәһе шундай бөтәһе карап утыра, һөйләвен артабында һәм башка. Һәм уның менә яшьләр иҗаты дип әйттем бит, ул сыныпта редакцияларда эшләгән яшьләр йыелып алабыз, бернисә кеше, һәм ул шул эш вакытында, эштән һуңмы, ошо һәрберенең шигырен, хикәяләрне карап, бер үз әйтмәенсә калдырмай торган. Менә шунда ул монда теге әйтергә әйтәм инде, уның игътибар, уны берәү дә теге карамаган ул теге мәҗбүри инде секция утырышы түгел. Ләкин уның үзенең бүген яшьләр нимә язар ул? Кайда дип менә шулай дип Башкортстан газетында, Башкортстан пионер газетында, Ленинсыла эшләгән, русча язышкан, башкортча язышкан, татарча язышкан, таңда эшләгән яшьләрнең, егетләрнең, кызларның иҗатына менә шундай теге ул да теге дип, хәтта кәңәшләрне әйтеп,
әйткән шулай дип ултырган сәгатьләрне мин бүген дә исләйм. Һәм язышкан вакытта әлбәттә теге гәзит материаллары, публицистиканың интервьюны карап сагала, бик һәйбәт булган бит бу. Шәп материал булган бит дип кешеләргә шулай дип яшьләрне дәртләндереп, уның үзенең теге җиңелсә юмор, ләкин ул һәрвакыт ихлас. Ул бер вакытта ла ялганлык, менә бүгенге нимә әйткәндә, күңелендә ул бер вакытта ялганлык белән мөрәҗәгать итмәй кешегә, ул өлкән кеше булмы, яшь кеше булмы, уның һәрвакыт исендәге тышында дип әйтә. Әйтә, сәсәр иткәнсе яхшы, ыңгаенда әйтә, кирәһендә әйтергә мөмкин, ләкин ул әйтә. Уны ишетәһең, уның ул фикерде ишеткәс бит инде кеше барыбер теге яки был төзәтү өчен яки теләкте бару кабул итә һәм үзенә артабан үзенең эшендә куллана дип әйтергә әйтәм. Риф Галимовичтың сынапта нык дәртләрен тотынгайны ул язучылар оешмаһын җитәкчелек итә башлаганда, чөнки ул сынапта зур шундай ни менән авырлык менән шундай әзрәк булгансыктан килеп эшләй башлагайны бит инде. Шунда миңа махсус рәвештә шылтыратып әзрәк һөйләшеп тә ултыргайны бу. Кызык кына теге элекке үткән ниләрдә менә шул ошо эшләрдә лә искә төшереп, шул киләһе эшләрдә бергә эшләй торган эшләрдә бер теге бергә косаклашып шулай итеп йөргән ниләр булмаса да, менә Фәрзана хәбәренә белеп тора инде, мин һәрвакыт союзда булып, уның белән телефон аша һөйләшеп, аралашып, болай үземнең өлкән агайым итеп һәрвакыт кәңәшләшеп йөрдем, һәм ул һәрвакыт ихлас кәңәшләрен әйтә келде, әйтеп келде. Теге яки был да касан нисегәрәк бер-ике һүз әйтергә, ни кәңәшләрен яки теләкләрен, дәгътимләрен әйтә келде. Мин бүгенге кисәгә шуңа хатта конкурс әле бара, укытучылар конкурсы, шуны ташлап баһала килдем, чөнки һеҙгә менә хөрмәтле каләмдәштәр, хөрмәтле дуҫтар, бер-ике һүҙ, йылы һүҙ Риф Галимович тураһында әйтергә, иҫкә алырға. Чөнки Риф агай ысынлапта ул тағы бер әҙерәк ойошма менән етәкселек итеп, бераз безнең арала булһа, ул бик күп эштәр эшләп тагын китәр. Чөнки ул кешелекле дигән бездә бик матур һүҙ бар. Бу ошо сифатты иң беренсе алга куеп эшләгән, яшәгән кеше, менә анда һәрбер сыгыш яһаган кеше әйтте, ул берәүгә лә теге бөтәбез дә бер төрле, шундайрак иде. Ул бер вакытта кеше сынапта бер төрле булмайдыр инде, ләкин ул мөнәсәбәт бер төрле булырга тиеш дигән һәрвакыт onun üstünde, bizim üstünde izgi düşünse buldu, şunun boyunca yaşanı, şu prinsipten yaşanı, hem bizge yaşlargeler şu prinsipten yaşarga önden etip eterge eter. O şuna göre onun icadın, bizim yaşlar bizim sınıfta icadın hem özünü hürmet etti, biz onu haqınabız, hem şunda ısıraşudardı, rahmet şunda ötkərgənge gelesəkdə, Orunbur yağındalar, başka regionlarda, töbәктәрдә лә үткәрергә кирәк дип исәпләйм. Сынапта менә һуңгы әз генә эшләгән вакытында ла Башкортстанның байтак районнарына безнең өлкән язучыларыбызды алып сыгып йөртте бит инде. Чөнки күптәр мондай мөмкинлек юк иде уже һуңгы елларда бөтенләй. Һәм регионнарда һәзбидәге дә әйттек. Менә шундай зур якты шәхес булды, булып каласак безнең күңелләрдә. Kim bana şu ısrarşılığı bugün uyuşturan ve ihlas konudan rahmet ederim. Rif Galimovich'ten satirik sınırlar veya onlara ilgi yoluna eser yazdım diye. Çünkü bizim aralar satirik ilgi tutturan son kart jurnalının Aygüs Baymuhamed'deki lavmanını bunun burnuna hürmetli şolaya yaş yazıcı deyiminde satirik humorist Dinler İshakov katnaşan eser yazdı. Bir talapsan автор деген Юринов isimde Tuğba ses uğra torunluk tənqid haranı geldi. Dişli tənqid talap etip öylene turğaz aman Tuğba ses uğra torunluk əhdər yazdı zaman. Buna huy Dinler İshakov'da. Hayırlı gün, bağımlarız. Buna Orunbur degenden ısınap tamamında yaşam varlığını öyle 2000
Былтырғы онысы хақылында білінді бұндар абының ifade şehirlere bilgen dağları para otur hem buradan sani mekanlarda bir motor makinesi kanken nasip Şerif hem onun kadar hakkında engelme yapılan sanat tarımında Basrakistan'da bir ayakta oyun bileyken nasip Şerif tıbreyen bir kırmızı bir tarafıyla yaptı hem kadın da bile hegedir ki buylayın Rifa'yı menden bu tanışım bir yaşakta elleri payı ziyaretler edildi. Başka sahipler kuruldu. Sonra ben üniversite okuğanda birinci kursta hikayet olduğu yılda Burgalı Barzı Ahmet Süleyman Fahre'de Ağustos icadı diye gaydi. Sonra bir de kavanda kapardı. Kavanda kabarıp düşündüm. Ben de bütün halk kurabitinde el-Huramay. Arif Tuygun bizim yaktaş. Arif Ağay bizim oğul. Bilahiyet netik oradan her yerde. Şu an kesin konseptten kurgan bulamadıkinde Burgalar da koyarsında Arif Ağay'ın matur şehirlerin okunların burlarıydı. Şu vakitte Arif Ağay'ın şehriyetin güdüm astı. Matur, kumuliyatışlı, lirik şehirler. Arif Ağay'ın araştırdık etemeyim, bu bölüm bunlara gidip gördüğüm bu geçten Kurey'e bir duyardı. Tekrar bir zaman yavrusu Aygiz Bay Muhammed bu vakitte Sakkır yarışlara başlamağında yine o hemen matur mekaleleri sırayı başlıyor testinde. Şu vakitte Arif Ağay yakın kalemin tüyümlağındır indi muğay. Her vakit bütün sarığa alıp gidiyor oraya. Sile beyle Alman olur. Bütün gelirlikte. Yılayırda ayı büyük matur sarılar o belgendir indi Aygiz. Sarıda matur aparaymet indi o. Her bu yani burunumla gidip bir usta artista kereyken yalı sıraydı. Yırlayda bitinde hep bugünkü günde bana Aygiz o bilgileri Türkiye dünyasında bilgileri yalısı olup tanırdı. Arif Ağay kime benim icabın heletten aldan kurgan. Şundan takım şunu ettirelim helette yalısların yübül idare bola, lideri bola. Yübül gati halk erkel kile ol. Bu diklen bitinde. Bana hunguyu otorgati hebi yürgen var. İşte şu sağlar veren kişiler hunguyu kadar bir bulun kıramayın. Şu her buna hayır buna katıp kileydik. Ediden. Belediye'den bittiğinde şunda talep halktan Arif Ağay yaratkanın kırmızı Allah'lık hani bittiğinde hungu diye haşet avında bittiğinde haşet avında izliyor bittiğinde. Biz de o şekilde bitti. Orta haşet, tübenge haşet, tarafı haşet var bittiğinde bu diye maşa muhatabı bile bitti. Buna ikiliyem var bittiğinde haşet bittiğinde. Şu an bir yılda bırakıyor sonra bir babaydı. Öğrenciliğinde, bunda Arif şahir Arif Tuygun'uşunda yerlengen payı haşette diyek ulağay bir öğrettiydi. Buna ul belirip dururlar, hürmetliler. Ulağay'dan iradını hüylep gitti gidiydi. Şu an buna kazanlıkları jurnalına yıl bitiydi. Şu bölgeden böyle jurnalda kayzaşlık geçtiğe sıra kazanlar benim toplanmağını tülergen. Jurnal irtega sırrati iş. Bugün bakırata var, sakkan gidiyor. Seyir ne geldi, alıp giderim. Şundan melefis kurban bit, milyarda parçalarıyım. Şundan ne, bir matur şiiri var. Okuyan onun kabul getirdiğimizde okuyayım yani. Buna o şiirler bakın dere yok. Buna 2001 yıl için sapırıldı yakan. Nefis kurban Tuygun. Ey zamanda öfülerde benim Tuygun atlı dostum var ine. Azandarga kilip sıkha Tuygun. Azan uramdarı dar ine. İki birde birlik reisleri, biri Başkurt, biri Tatarda. Ey plandar konu kulturlar, biri saçkan saptarda. Bulmanı bizden aralaşıp. Var mı yoklu 2 yıl barı. Şu 2 yıl buldu bol ömrün mağanalı ütken yılları. Şu yıllarda abat yakınıydı. Tatar bilen Başkurt arahı. Tuygun bilen yürügen ubalarga dağı berkile barahı. Tatar bilen Başkurt 2 tuğan kim ayıra verdi, kim bile bizin kök 2 kardeş kavim var mı iken ortağı kim bile uylamayda gidip Tuygun bilen kim Başkurt'ta Tatar kaygıbız, araları dostluk köpürlerin, nıgıtılda ini kaygıbız. Zamanında bizi akhakallar
Шактый улар анап караган, ике авыл араһылай күргән, Казан менән Өфе араһын, Туфан, Кудаш, Сибгать, Назар, Мостай, Марат, Шәүкәт, Илдар яшьтәрдән, бер халыктың шагыйрьләре кебек, бер тугандар кебек яшәгән, кайда хәзер шундай күп йөрешүләр, утырулар бергә йырлашып, нимә итә башкорт балын кабып, утыруга тамак сылатып, һагындыра туйгын, һагындыра, күңелкәе уның киңне, безнең дуслык татар менән башкорт дуслыгына тамам тиң ине. Эй замандар, Өфөләрдә минең туйгын атлы дуслым бар ине, Өфөләргә барып сыккан безгә Өфө урамдары дар ине. Şu durumlarda mı? Рейса апайга берилген шигыры менен бирге. В нашем мероприятии участвуют любители поэзии, творчества. Среди них есть и очень молодые ученики 9 класса. Исаев Дамис почитает нам стихи Риты Туйгун. Родник. Один родник, сколь не был силен, наполнить море до краев, не властен, один счастливец. Кто бы не был он, способен разве дать всем людям счастье? Лишь тысячи звенящих родников насытит море и его приливы. Лишь тысячи счастливых земляков подарит право быть и мне счастливым. Еще пришли учителя, любители поэзии, Ритманова. Сажида Галиакберовна Бекмухамедова, я вас прошу. Зарипова Алла Анатольевна. Көнсәтерле дуслар, бүген шундый матур, йылы кисә Рифага Туйгыновтың яңа китабының презентациясы. Бүгенге кисәләрнең булуыма бик шатмын һәм һәрбергә Рифага Туйгыновтың Көнләшмәгән исемле шигырен укып китмәксен. Көнләшмәгән. Каш кимереп яшәргәнмен. Кем һуң җирдә беркемдән? Онда барган, миндә юк дип, көнләшмәгез әдәмдән. Һәркемде лә өстен куя, акыл һәм сабырлыгы, бардың дия барлыгы, тик тимәй уның тарлыгы. Шуны ихлас аңлар яшькә, етү кәрәк тигерәк. Ул саҡта йөртылда, булыр ине әҙерләк. Ер йотһон тип ант итәмен, һөйләр һүҙҙәрем хаҡтыр. Көнсөллөктө беҙҙе уҙып, алға сыҡҡаны юҡтыр. Ниңә шулай? Көнсөлдәргә ҡатышым булыр телдә, башҡортомдоң йәнен ҡыйған, аҙмы яу ҡупҡан ирҙә. Шул яуҙарҙа ваҡиғлары башланғанға күберәк. Хәҙер һөмһөҙ көнсөлдәре артҡан беҙҙә бигерәк. Йәне мәҙнеп әйтәм инде, күңелем түгел боҙоҡ. Шиғырымды уҡығанда уйланһын ине аҙаҡ, уйланһын ине аҙаҡ. Хәҙер, хөрмәтле дуҫтар, Риф ағайҙың хөрмәтле, һөйкөмлө, яратҡан ҡатыны, минең коллегам Рәйсә Арслан ҡыҙы Туйғыноваға бағышланған «Ғәфү ит» шиғырын, исемле шиғырын тыңлағыҙ. Ғәфү ит. Донъялар гел ҡыуаныстан тормай. Үпкәләрең булһа тура әйт. Фатирһыҙ бит кеше тупһаһында. Күп йөрөттөм инде, ғәфү ит. Хәҙер инде күпте аңлар йәштәр.
Тормыш үзе икән беркәмит, алтын көмеш бүләк итү өсөн. Гел етмәне аҡса, ғәфү ит. Ғүмер үткән һайын, мәле менән үкенестәр йәнде өйкәй бит. Ғәҙелһеҙлек өсөн йөрәк әрнеп, эскеләп тә ҡайттым, ғәфү ит. Тоғро булдым, әммә һүҙҙәренә, ялағайҙы тинең, урап үт. Шуғалыр да хәлгә бүлешкәндә, мин өлөшһөҙ ҡалдым, ғәфү ит. Бирешеү юҡ, шатлыҡ сорнар көндәр алда әле. Ә һин сабыр көт, шиғриәткә бик хыянат итһәм, ғәфү итмә мине, ташлап кит. Лев Иванович Тагунов неоднократно приходил в нашу школу. Он был частым гостем, он дарил нам книги, рассказывал о поэзии, рассказывал о литературе. И это, я думаю, что именно после его посещения проведение литературных мероприятий в нашей школе стало традиционным. Мы проводим литературные гостиные, литературные встречи, знакомимся с писателями и поэтами нашей республики, нашей необъятной России. И после того, как вышел вот этот новый сборник «Сердце любовь», мы разобрали уже почти все стихотворения, прочли с ребятами старших классов. И вот наш ученик, встань еще раз, пожалуйста, наш достойный ученик Исаак Танис, он выбрал именно это стихотворение. Молодец, Танис, спасибо. Мы знакомимся со стихами Льва Галимовича Тагунова и видим, какие они искренние, какие они открытые и какие они нужные. Вот. Я думаю, что просто нельзя сегодня не сказать о Раисе Арслановне и о его жене, потому что именно она знакомит нас с этой периодикой, и мы, наверное, сегодня мало говорили о ней. Я бы хотела сказать о том, что она более 40 лет работает в нашей школе. Она имеет звание почетный работник образования Российской Федерации. Она очень знающий педагог, она дает консультации очень многим. И я думаю, именно с ее помощью многие наши ребята выходят в свет с определенным знанием. Ну, я выбрала, конечно, очень много стихов из этого сборника. И все-таки самое любимое – это счастье. Сам себя не узнаю порой. Не мечты ли, как работать в углу? Я и жизнь свою, наверное, строю так, как мне загадывают мечтой. Ах, мечты, мечты, какая мука! Среди многих выбрать идеал. Я собрал из звезд летящих буквы, слово «счастье» в небе написал и подумал. Вот и сбылись звезды. Счастлив я на долгие года, но внезапно разлетели звезды. Скрылось мое счастье без следа. Что ж, и эта сказка мечталась. Стоит ли об этом говорить? Видно, звезд на небе не осталось, чтоб тут счастье. Шутя написал такое стихотворение. Если я умру, нисә кеше ерләгәндә мине нисәү килер дип язгайны шаяр Алматыш. Значит, если я умру, сколько же человек придет меня провожать последний путем? Шутливое стихотворение написал, но он ошибся. У нас, когда прощение было в Башкирском театре, академическом театре драмы, пройти невозможно было. А когда повезли хоронить в деревне Урта-Хажат и похоронили рядом со своей внучкой и сыном Айдаром, кладбище битком набито было, еще никогда такого не было. Стоять просто места не было. Это показывает, что Льва Тагунова очень уважали, что он очень достойный был человек. Төндәрен уянып китеп, уйлай торгайным, союз өчен тагы нәмәләр эшләргә була.
Вот это его слова. Просыпаюсь ночью и думаю, что же еще можно делать, чтобы поднять статус Союза писателей. Я вижу, что его губы синеют. Каждое слово, кем-то обидное слово его бьет по сердцу. Я говорю, Риф Галимович, Союз никто не украдет. Я говорю, постоянно здесь. Езжайте, отдыхайте. Езжайте. Успею. Постоянно переживал. Ой, как бы Марс Ахмедшин не умер, когда я поеду в санаторий. А потом и получилось, что собрался 7 числа января, он приехал в Союз писателей, и я пришла в Союз писателей, потому что отопительные трубы там лопнули, и вода текла. И он мне наказал, каждое утро приходишь, чтобы следить, чтобы Асима, она у нас работала совхозом, следила, каждый кабинет проверяла и отопление проверяла, чтобы трагедии не случилось. И вот на второй день уже утром слышу, что Рифа Галимович не стал. Творчество его живет. Вот давайте послушаем Рифа Галимовича, а потом послушаем песню на его слова, уже написанные. Сказать, что творчество Рифа Галимовича, особенно его стихи, изучается и современными композиторами, и профессионалами, и самодеятельными. Вот среди нас есть сидит человек, заслуженный учитель Башкортостана и Российской Федерации Закария Талхович Алимбетов. Он написал песню на слова Рифа Туйгуна «Мингенеля, мингенеля».
Кеше менен танышып чыккан шигырьләре менен бер ер булһа язарга ине дигән уй төште. Шунда ошо шигырь ошаны инде. Тормышты ярату турасында, сөйү турасында. Яратам дип кыскырам, кояшты шәһитлеккә сакырам дигән сүзләре бик ошаны ер ялага килеп китте. Гостями у нас вечер уже завершается. Здесь присутствует и одноклассница Рифа Туйгунова, но она не захотела выступить. Вот, прошу подняться, показаться. Рифленді жетінші класстан бірге оқи башладық. Олар тәуде Ақсорада оқығандар. Шуан бірге Сорай мектебіне келділер. Біз 10 класты бірге оқып өттік. 11 бала, 7 егет, 4 қыз. Риф қазір поэт деп Рифтен күле тұрғандар. Шағырияда я мектептің стенаға жатағында, я класстың стенаға жатағында бақтыралар бетенді күле
Тәүдә теге шаярып, может, былай уйнап кына язган шигырьләр булгандыр инде. Шуннан һуң бер вакыт уның шигырьләре ысын газетала басылганын күреп бит инде ах иттек битәбедләр. Шулай матур егет булды. Азаттан мен Риф первооткрыватель дип әйтәм инде. Иң беренче Рафаэль Арнагулов китте. Уның артынан китте Риф. Уның артынан китте Аюпова Галия дигән минем иптәш кызым. Һәм Казактан мен килдем. Дүртәү булдык. 4 кеше шул Башкорт университетында укып, белем алып, кеше булып, ысынлап та безгә Өфө калаһы ул ниндәйдер әкияттәге дөнья һымак булып күренә торгайны. Безнең хыялыбыз шул тиклем зур булды. Барып Өфөне күрергә. Өфөдә яшәү ул ниндәйдер теге ошмакта яшәгән һымак була торгайны инде яшәгән кешеләр. Ну, укырга кіріп кеттік, укый башланык, укып беттік. Одногуловтар алар 4-нчы курста укыйлар иде. Мин беренчегә килеп кирдем. Мин тәүдә бер ел курста укыдым да, шуннан һуң 2 ел казак балаларын укытып, казактар арасында үзебезнең районда барда. Шуннан килеп кирдем. Без үзебез район кергән мероприятиеларда катнаша торгайнык, бергә була торгайнык. Шуннан Азаттан мин бу Факул авылы менән танышкач, хәзер таныштык, өйләнештек. Риф мине анда Кармакс урамында, ана универмаг тирәһендә очратыла инде. Хәзер Гөлнур, һин минең хәзер классташ кына түгел, һин миңа еңгәй булдың бит. Ха-ха-ха дип көлеп җибәрде. Шулай Риф тугандар, алар безнең тугандар. Фәттахтың атайының әсәһе менән Рифтың картәселәре, алар Яңабай авылы кызлары булганнар вакытында. Якын гына тугандар. Шулай тамырлар икән дип яшәп утыра иде. Шуннан без Балакатай районында, Салават районында яшәдек. Балакатай районында яшәгән вакытта Риф апайда безгә кунакка алып килде. Ул вакытта безнең кайнам бейем дә тирәне. Менә шулай еш кына аралашып тордык. Ул еш кына безгә килә торгайны, хәлдәте белә торгайны. Азаттан Рәйсәгә өйләнгәч, Рәйсә килгәнгә анда яшәргә башлаша башладык. Өфөгә килгән һайын Риф безне кунакка чакырмай калмай торгайны. Һәр вакыт матур итеп һайлай торгайнылар безне. Шундай гына якты истәлектәр күңелдә йөртәләр Риф турында. Бу кадерле безнең классташыбыз Риф ул туган районыбызның түгел, бөтә Башкортстандың, бөтә милләтебезнең күренекле шәхесе. Уның менән безнең райондаштар, безнең милләттәштәр, безнең якта яшәгән бөтәһе дә беләләр, горурланалар. Һәм Риф әле яшәр иде. Уны шул улы кайгы Айдардың шундай фаҗигале итүе уның бик авыр хәлгә төшерде. Без менә һәләтәгә 7-нче гыйнварда дип һөйләшкәнек. 7-нче гыйнварда Риф әйтте, Гөлнур, без быел Алла бирһә харап куябыз, очрашабыз Сурайда, бөтә классташларда ябыз.
Бұл грандиозный байрам өткәріп өткен. Үкіліске қарсы келіп сықмар өтіндер. Мына матур, яқты ел қалдырғы риф. Біздің Қуандық районының кішілерінің тұрмышында ғана түгіл, бүйтті Башқұртстан кішілерінің, милләттәшләребезнең тұрмышында яқты ел қалдырды. Мына хәзер оның көңіліне язылған йырларды тыңлап, шигырьләрне тыңлап, мен кысыл күңелдән нык горурланам. Мына ошо Вербедің кадерле якташыбыз менен. Рахмет. Младший брат Арифа Галимовича, вот он сказал, что не будет выступать сестры, то у нас еще есть возможность продолжить. Так мы уже заканчиваем. Короче, эпизод Григория Юлиевна. Короче, мы в гостях были. Это было давно, конечно. Между перерывом Рифа по телефону разговариваем, кто из них знает, кому он говорит, или с улицы слышно было это. Короче, открыто, что меня там не была живее. Қазіргі уақытта кіші наптыра ядываларға олай үйлемеді. Неге тоже дасыға саврат екен, да, шулай. И қазіргі тұрған сілді, Достым-то, я говорил и буду говорить ты. Почему? Потому что, говорит, правда, говорит, я поэт. Это его слова. Конечно, поэтом и героем становится, не рождается, а становится. Хочу сказать, что вот эту вот выставку организовали литературный музей Республики Башкортостан, вот эту выставку. А вот видеоряд, все эти сюжеты, потом по сценарию экскурс его фотографиям создали работники вот библиотеки Шаура, нашего знаменитого поэта Ахата Равина Нигматуллина, дочь Шаура, и руководитель, бывший директор библиотеки имени Ахмедзаки Валиди Азат Ахметович Ибрагимов. Мой Все. Так, на этом вечер завершаем. Можно я тоже скажу, пока не завершаем? Потому что я Младшему Тойману тоже дать? вечером я спрашивала, еще что-то хочет. Уважаемые друзья, уважаемые россияне, действительно сегодня такой душевный, такой семейный вечер вспоминания Арифа Галимовича. С Арифом Галимовичем на самом деле мы познакомились в поезде, когда он ехал в Переделкино, а я ехал по делам докторской диссертации. В поезде целый вечер ехали и разговаривали. Вот когда он тогда работал замдиректором Союза писателей, он мне говорил, что особо времени нет дома писать, на работе писать, а поэта всегда вспоминает о его трудах. Если нет трудов, какой-то поэт. И вот я еду, говорит, в Переделкино, и там обычно у нас, говорит, писательский санаторий, мы там встречаемся. Дом творчества. И как-то рассказывал одно интересное самое. Отдыхает Мустай Карим, Расул Гамзатов, какое-то совещание, и стоят в очереди утром в столовой.
молодые люди приходят, мне, пожалуйста, одно кофе и там что-то берут. Расул Гамзатов подходит, мне, пожалуйста, один кофе, а продавщица говорит, смотрите, он же не русский, а как правильно он говорит? И, пожалуйста, один булка. Вот это рассказывал мне вот настолько. И вот в 2012 году мы проводили шажару в Баймакском районе, в деревне Юмашево, у нас полдеревни Туйгунова, и пригласил Риф Галимовича, Рахим Галимовича на Амир Туйгунова пригласили на этот шажара, чтобы познакомиться с Туйгуновым. Вот проводили такой прекрасный вечер, и Риф Агай сказал, я, говорит, всю жизнь дружил Асылгужа Багумановым. Асылгужа Багуманов с нашей деревни. Сидели в редакции Башкортостан друг перед другом, и он никогда не говорил про Туйгунова. Почему он не говорил? Если бы он говорил бы, я еще тогда бы приехал бы в вашу деревню, всех вас бы отыскал. А когда выходит в Башкортостане Риф Туйгунов, мы спрашиваем у Картатая, Риф Туйгунов это наш родственник? Я, говорит, не знаю, но может быть родственников. А потом, когда я вот шажара сделал, оказывается, деревня Аксура лежит возле реки Сакмар, у нас тоже возле реки Сакмар. Я с Риф Агаем спорю. Наверное, вы от нас произошли, потому что вниз по реке ушли и так далее. Нет, говорит, наверное, вы, говорит, от нас. Почему? Потому что, говорит, рыба поднимается. И так далее. На нерест. На нерест, да. А потом, когда шажара сделал, оказалось действительно так. А тогда же 9-й кантон Оренбургской губернии был. И вот этот первый Туйгуновы переселились в деревню Исмакаева. Исмакаева недалеко от Юлдыбаева. И оттуда переехали в Исламово. Сейчас этих деревень, конечно, нету. Переехали, когда в 1973 году в Крупине деревень. Все это самое переехал в Юмашево. Я родился. Бурзянская рода. Бурзянская рода, да. И вот с Риф Агаем вот последние вот эти годы всегда вместе общались. И Айдар, когда приехал с Йемена, мы в Союзе писателей долго встречались. И когда было время семитомник башкирского народа, я как-то Айдар говорю, Айдар, ты же арабский язык знаешь, тем более ты там находишься. Ты подойди туда, в библиотеку, отыщи про башкир, что-то там в Йемене есть или нет. Потому что Ибн Фадлан оттуда когда-то приехал, описал про башкир, скорее всего есть, говорю. И вот эти твои труды будут оплачиваться, потому что семитомник это большой труд про башкирского народа, и фактически там должно быть что-то. И фактически вот такие планы делали, а может быть дальше будешь делать и кандидатские сделать, докторские делать. Твоя информация будет колоссальной. И вот так расстались, и получается уже через 3 месяца Айдар написал. Сегодня прекрасный вечер, действительно, как будто мы встретились с Риф Агаем заново, услышали его стихи, песни на его стихи. Действительно, всем большое спасибо. Медицинских. Я что говорю по тему исторической. Его сестра Рита Туйгунова, да, знает. Эсамден туғыз балаға болды. Туғыз баланың арасынан үштіншісі мен. Бүгінгі күн еңгем, мына башқұртларда сондай көзі бар. Шүлбәгіне қарап қасырдай. Бүгінгі күн еңгем өзінен дұрыс жолдан басқадан Риф ағайымның қатыны болғанын испатланы. Тағыла шыны айтып өтәренем. Олар Сурай ауылында оқыған вақытта, средний школда бензин мектебі гүрләп тұрды. Әр вақытта спорт бойынша бірінші орынды алдылар. Анда үйінген отырар. Алыслыққа екеру. Елі бүтін не бойынша, Оренбург облысы бойынша. Аннары Ақсурала
волейбол ойнаған вакытта Рифағайдың гүр тауышы бір ауылдың тұсынан екінші тауышына естіліп, ауылдың тұсына естіліп тұрған еді. Шул қадары исе кетіп ойнай тұрған ол волейболды. Біздің ауыл бик матур, андағы еркелдігі біз бала ғана сақта, кәді мен білем, егер білем, орысылар келген ауылға, шул вақыттан мен Рифағайдан білемін. Тағылар бір генә куплетін көтәренем. Если ол куплетті оқымағам, ағайым риза болмады. Құяш батып, қалқыр, күп тағыларға тияр теймәт, ұса ойдарым, көңіліме түшкен ысып